I sit in the year. Among the year. Yambo ya be raye, nebe ya every. Nebe ya every yana. Amambe ye every yana. Nebe ya every yana. Oh, amambe ye ya every yana. Oh, yambo yambi raye nebe ya. Amambe ye ya every yana. Asitrumbe ye every yana. Yambo yamire ye ebe ya. The wafa dimpa yesina hunya. Nebe ya every yanara. Ghana nyiba. Ghana nyiba. Ayuano baso anu ahye, obaso anu oso. Obaso anu oso ne ados na fi ahyase. Yeah, ya hwe mane nsei. Sa vijasino ti ya hwe mane nsei. Na Ghana nyiba. Odofo obaso ade obayansa obehye ne nyina yesusom ne enyo man ye ye man ba ko pe ne Ghana man kwa ne ye man ba bi efiri ano no oman ne be ya efiri ye na ye ne ara na ese ye oman me ne ye obi mfiri ba bi ama ye man ne man to baso a hye manua so mra so bi obi a wo ba bia wo Ghana se wo Cameroon so wo Togo se wo India se wo Germany se wo Spain se wo UK baby na adofo mla so Ghana man yenya Africa man yenya bibi man yenya Asante man yenya Fijasi man section isifo nyina na yenya Ghana nyiba Sa obaso awoso man kwachire na fe yendwedwere ho and the caption is say aman fadwene Aman yemi man yenyi ba bia ko ocha da nyenye no Wosom onye nipa ade pa ofi oye yembo ye bra yie oman be ye a efri yenara Osom onye nipa na anya hwana be ye yembo ye bi ra yie Oboye ya every yana Mambe ye every yanara bo
Efriyanara Yambo yambira yiye Nobo ye ya Efriyanara Asitrombe ye Mini wabaso ano washe Me pacho share Edru so comment bi ade baba bia e bekin kan ama sa emre pam se be phone lines am ti enche bia e be take off adamas Nyami be shiro ye ne be ye ya Efriyanara Yambo yambira yiye nebe ye ya Yadamasi majum wakwa baba Vijasinos TV Mosomfo ya odronti eni ena menemo ahia anwumre yi anse mu hu ma che kakra ahia ya che aha migina Vijasinos TV adwumafo nyina na mu ama obi bia adwo sa me de nchia ma wo sede ba bia wo bia sede ho emrete yadamu nyina ase sede edi kaka na wabaso ano ahye na afi unuanso abaso bi na afi ya fadwene wo hwe topic na anase program no a yase aman fadwene aman emfadwene sa na topic re ye Afijase Lorry Park current situation of Afijase Lorry Park and market sa ti abadwudwere ho sekire isifo nyina Ghana man nyina ba bia wofuru bia woso bia Ghana man mu ho nyina ensam ho ti ye kase bi na se ekro bi so asem na se nye ukro mu di ankasa ne aba se de tie bia ukro mu nso sa ha no a bi pe ewo ho ti uti asem ni bia yeso koti se obi abodwo se hia na wasa why de wasansuo asi udi ho na se se kura de se unsansuo asi udi ho wo do abodwo se de den enum sa enti utie bia na nso odi abo obra na se oni ukrom tuo ba bia ufiri wo mantam a ufiri na fafuto bia mo betima keka mo abom na nso maboa mo ho no na nso matima aboa mo ho mosomfo ya odro ntini ye che empanimfo a ewa Afijase DCE Madam Mary Boatma Mafo MP ho nana ayiwa free na ni titru ya ahemfo nana aduame yaw ene nana kunadu yadom eye Afijase ahima ene askole manhene nana SKB Asante ene nana otuo srebo dwabenhene ne ahemfo matwa sekseisi ho atwa ahia nyina yanka obia di mpo ne amodidi a yede yanchi a ama obia enti adofo ye hia nwumre yi a eye Afijase ekro a ye sekseis capital ehu dwumadie ne ebedwundwira nwumre yi na Afijase TV yade yasem ni nyina no se yenhwe mane nsei dwumadi a yafato ye ho so se yemfamu dia ye de asom oman eno no enti yemfifire bi a yesiam ene yakuturuku bi a yebo bi a ye se oman no ebegina yie ene se ene yo ene abrabo bi wo nipa de bi hu a emma oman ni nyankoso ana se mantam no enyankoso a yehunu pa ye babeboso eka dofo ogbom omom ka bi ewom no omom pese omkire omadwene omom pese ombekeka omba ne ye ka adwene bom na fe afutuo bi ene kasa kire na yese enya emma nipa no a omoma achew bi eto wo ba bi no a ne yakan adwene bom na fe ye di sa adwuma no enti anwumre de mosomfo ya wodro nti mihia mo anwumre yi a enye bone bia Afijase TV adwuma refo ebe se bosumi etwa mu ani ade no omofa Afijase Lorry Park ho Afijase market mu na afi ye hwede ye kose ne ma toto yi a eye covid ya besensen ye komi eno kura kire ense ese enipa ya setena mu ni ade nyina no ahunidie emapa ekoso ya brabom enti ahotie ni cleanliness de eyade ehia pa ba this time na na wotwe etwa mu anase na wotwe mienu etwa mu no yadwuma efo no ebi anase yensam twafo ni bi efa Afijase Lorry Park ho na echese efin egu ho yie na yenso yadwuma die no
anya se fitin ya na ye bedi hu dwuma wo ye fidie so ye tu hu anamon afifi mu hwa asem no na fe ye dolu mu asuko ansa na ye hu asem ne pumasibire ansa na ye de aba afidie su abeka ho asem na ba se ye lorry park wa na se station ho no efi egu ho pa yi a che se enya sem ketua efi rubbers any plastic any waste banchi ahaban body ahaban dokno ahaban gu ho ayeye Saturday ni Sunday weekends na ye hwehwemu no a kire se Zoom lion voa eye town cleaning no esi omunsam se omu cleaning Ghana mamu emia hodo no ano esi omunsam Zoom lion no kire se edu weekends ya yesi weekends no omunya dwuma weekends cleaners na Zoom lion for no yesi de nya nte yesi omunya dwuma weekends yo enti yeti zo omunya dwuma weekends no efi bebre egu oni ehu abrante bi a wafa na tu hu ache se obeprapra ho a oprapra station oprakra na odija atum ho afri se oni hwibalo mpa obesese nwura na gum akoto agu ball aso enti yakeka bom na yen sentrefo eye okatachi frifa egodi hu dwuma no enipa bebre ni adofo a omu watu hu ache honhoma koma etu hu ache bi sendi sika se enfam tuto eniema ehia playe ni shovel eni hwibalo bra opani ana opra hono onko o hyesen ko nyabobo ya enkebe bo adwumadie no ebinum eba no ho ba se ombeboa adi sika ba me ato abobo ya ne ade enti kakra ba ye no ya hwafi Jasino TV susu a moko page ni so Facebook a mubo hu se sika kakra ba ye no yensentwe ni a eye ko katachie Afrifa eri ko to hwibalo eto shovel eto playe presente ma brother no sika kakra e ka akire nso osadi bi ma brother no so onye na onye dai onfa nto bibi ni enti yebegira saa akonya we so ni adadofo a mutimi sandi sika kakra ebebubu aya oman no hu hia wom so mpese om yes citizens no om yes spectators said Nana Addo Dankwa Akufo-Addo okan e hye se yemfi ahoden mu ano said yenye spectators no adofo ni bi send om sika me ye toa hwibalo no ema abrante a opla station ho weekends na Zoom lion for ne se weekends there omu enya dwuma weekends no Zoom lion for ne se omu nya dwuma nti station ho no omu mpla ho ti abrante na waje ato ne ho so no ena opra ho ti adadofo ni nyina ase na we na enenso yesi yekobo ensrafa station ho kakra ensentwefo no kohwe ho no ene dai no na abrante a ofa adwuma na to ne ho se atuhu ache adwumadi a opra station ho no ene won tiapo enti na won tiapo no na driver for de car ya adwuma ewo ho ene eye adwada ewo fijase se de dodo no anim no ene ye adwada wo fijase station wo car abodompem ho enipa bodompem omo mahihye omo ne ma eton bola ahodo gu station ho a omo stores wo ho no mba no mprapra enwura ne firi omo stores ani ma no mo de abebodompem ewo kwan nu mu a chese nipa nya ba bi mfa car nya ba bi mfa a ene ma ye kisreni basa wo station ho enti ema se chese yebusa nsem ana chese yentiase se enti efri nana jama fa pen so besi ne even ahonidi adwumadie kura no yentimi enye ho hyehye yeye se empanimfo wo kronum ahemfo wo kronum DC wo kronum MP wo kronum assembly ma wo elia ho a ohwe edwom station ho nyina police commander wo kronum sanitation inspector wo kronum wo district assembly ho a office ahodo wo ho na dan wo nyina no office ahodo wo nyina no empanimfo ayemma wo nyina obia wo dwumadi e wo die na ekro beda ho a ekro ni mfifia ye station ho no lorry park ni edwom ho no bola aye ho nyina ma gates mu nyina choku with enwura enti abibi man enkosi da ben ena yebetimi ye nsa akira de ba ko eso se sa de we de yetumi ye ni ye ahunidie keke
ahunidie hu dwumadie keke enu nti ne mpanimfo efiri tete nyina mpanimfo yɛ nhyehyɛ ahemfo wɔ hɔ enkuro na anonfo wɔ hɔ ahemfo nketo a kontinhinefo wɔ hɔ ahemfo a support ɔhene mpɔn na ɔte adwam nyina wɔ hɔ enu nti ne mpanimfo yɛ nhyehyɛ enti sɛ woyɛ DCE woyɛ assembly man woyɛ MP anase woyɛ panin bi a wo hɔ na sɛ enieba bi kwakyew ɛwɔ wo mpɛso ase a yɛbɔ subuo no a wo na ba dai ɛbɛbɔ enti na dai a yɛnsɛntwerɛ ni ɔkatakyerɛ firi fa wodi dwumaden na ensɛm wa nkrɔfo ɛtwerɛ ɛba comment ne so dodo no ane sɛ MP wan DCE wan na assembly man enso ɛwɔ hefa ye woni ema bi wo hɔ a eniko asɛ etimi ɛyɛ tenten kura ma nipa ɛkasa ho ɛsɛnka yabrabɔ ne yemrɛ na yɛfa kwan foforo so a yetimi yusu yemrɛ no ɛde yade foforo ɛde yɛbɛkɔ yanim ɛnya ho ne die hu dawuro na ɛsɛ yɛbɔ no saa abrɛ yi kura enti ɛbɛyɛ den ne nipa ya fom so ɔmo prapra na sɛ nhyehyɛ pa wɔ hɔ na sɛ assembly no ɛhwɛ dwumadi a ɛkɔ so no yi a ɛbɛyɛ den ne nipa na ɔmo pra no ahonidie hu dwumadie ne hwɛ ɔmo nsa na ɛbɛka sɛ weekends deɛ ɔmo nya dwuma weekends ne nka ho efi nso deɛ efi ni da ɛde ba da bia station wɔ enipa wɔ hɔ edi akɔneaba container yɛde bɔɔla egum ensi hɔ ɛna deɛ ɔprapra enso eni hɔ enti ɛbɛyɛ den ɛna efi no ɛno a asesa ne ho akogu bɔɔla so anasɛ asesa ne ho akogu ba bi ɛsese eguo kyesa wo dwuna asɛm no ho dwedwedwedwedwe a umfam bi afijasi yekura agi din afijasi yekura enipa kasefo abrani frimu ebede na besi samre afijasi ekuro no enfinfin lorry park ni dwom no eniema akọ achew akọ aye kesene ne basa atoto apapa so mebobọ nsem no so wano enche kura mebie phone lines ne ntem obi a wasem bi ese obeka obi ese se oka bibi na ekosi mpanimfo no so ya hemfo ne DC ni ya MP ni mpanimfo a ekuro dua ni mu no obefre phone line no obeka enye me nko na manya se ukọ kuro nu anasa wo da sole kura na wo beda sole na se kuro no ayiye na bibi ade na kwa mu a wani beje anasa wo kwantom na se wo ti kuro fijazi kuro dua na se eniema ko yi a wo so ka wo enye me nko na manya enti ye bodawuro na se ye bodon na ye kasemu a ye sre adofo se mumne emra ne enkan adwuni mum na se nipa no a wagye sa adwumadie na to ne ho so a ebia enema akwache no a enkoso no asese ye frɛ no na fe obeba fidie no so abekasa me yatere nkan na obeba so abeka nanum anasa obeto nanum to ame yate de ekire eye station woni edwom ho no yenua ye nyanente ye nim se assembly ma wo hwe ho eye ataduruye yenua ataduruye ono ene yensantrani no ekọ odwom ho ye hwe no asenka ebehunu kra na nka ya kye no abuse nanum asem de nti a station ho efi adole ho a eduru weekends ye mpra ho gotes wo ho nyina eka bonka ni mu nya ayema ye fe na eka ye twi kasa de eka bonka no ayema efi gu mu nyina enti se nsuo to na se sa ne ma we twoku a ene enkra no kuma se nsuo to a na eyiri fa nipa no efi se eka na nsuo na se enyam trefa no bola ayemu ma enti e be da bibima da be na bibima ya ye adwene se ye betu ana mampa fi se ye won hyehyɛ na assembly wo this assembly wo a ehwɛ saa entotoe ni nyina no a they are responsible for all these duties to be done enye enikwa se eda otrotre saa se ball asunsum station na nkrofon so efi atwa ho ahia ene stores atwa ho ahia obi ye ne bank a na obehwie agu ball na ewo station honum obi ye ne board a efiri ne fia na obehwie agu num ball na ewo station sebe enipa gya omonan enti ya yenya enne ye ni huyi ukọ page no so afije no TV ye de etum na ne a kire musie ukọ page no so a enipa jom na agu de agu policy bag im de abefra enwura na ewo ho no ewura na egugu station ho no adan na bibi man ebesi ne no yetimi ye ade ya sa ekum ye ho tie ntimi nye sa nhyehyɛ simple way wo ye panimu ne de usi dwumadie bia no a ujumadi ne nyese office ho da kwa na yebe mu a occupy you need to bring new measures ya ebeboa ma ekuro na nya mpuntuo se efi atwa ho hia na se efi awa afijasa na secretary east
efie no na toilet ni mu a ye betima ye nhyehyɛ sɛ this is assembly no ye nhyehyɛ ni na ye de kodom aban ne sɛ aban ne mɛboa yɛn na efie a ɛwɔ figyase anasɛ sɛkyerɛisi nyina toilet emra mu na this is assembly ne mu akakra obetim de aboa no ye nye toilet because sɛ toilet facilities any saa nneɛma no wɔ ye mfie ahodoɔ mu a obi nkɔkɔ toilet ngu polythene bag mfa metu station hɔ ball a egu wɔ mu adenti na ye ho saa ebesi ne yentimi your refuse system this sanitation we cannot control this sanitation system see ye two ball egu ye nkrom ne ekro ne finfin ye toilet sa polythene bag tuntum no obaye wadwe se bibi na hyem na se wan hwe ye na se ukotia sa polythene bag ne so a ha eno sabe wo didi bi afa cheme se toilet gumo e different ani bri pa ba te du ba bia na esre kakra se toilet gu sa polythene bag ni mu na se unnim na se ukotia sa toilet ne so a se especially na Sunday say wahye oshu bi ano fiafia na the nam station na se ukobatra ukotia sa yi no se na se eje pitwa wa ubenim edie be na ye ho sa no tie sempanimfo a ye de matoto dwumadia no wo Ghana mamu Africa mantam mu nyina no ye de otu dwumadia bia no a enye se betra okwa anase ne madada no a ewo ho no ana wo betra so anase wo be occupy office ne visa na office no ye empty so people are occupying the offices by no innovation, nothing new, no inventions. And she share power the aba if you be a toilet in the move of jazz they starting this is capital na f jazz they starting ho this is assembly no 1 million one constituency na aband by no ye dey scanning kakra and cry so much say mo if you tuo no mo gigi ska kakra bom na say toilet no de monya no ye dey be be so much say be ye toilet kama amamo because say refuse container enziwa ye betima bo nipa o mo station ho so bo de ye betima bo so bo no a say nipa ni ni omuni but the container ye de ball agum esi ho na ball ane ye mane mre so na ye be fa bo ye be container ni free ho in time na se nipa bi ikoto ball ato fam a that's why you can hold the person responsible but the container ensi ho no na se anybody to ball agu ho no a this is assembly the question lies on you the district assembly have the problem because you need to provide all this and just Ghana aban as aban or central government or think hono or them mrakese ehihye basa Ghana member bia se say there ye be containers ye de ball agum dabi and nothing that this assembly bia woni din no such this assembly yenso ye din no ti yenso betimi afa aye nhihye pa this assembly no ye nhihye papa ye de be ye entoto ye papa ama ekuro no what you say see aye refuse containers sisi mia broni ahodo no ebia bronu bia miensa si so station ho ya praise bi de container kase miensa si ho time so say ye ma ye betam container na free ho in time se containers is why the ball agum this is assembly na provide na se nipa bi jaja ball a etugu ho a eni betima bo nipa ni etiri so ye ewom se nipa ni ni om hu ni de but see it me provide sa na ma na eni betima anya san hyehye pa no ene DC number my friend wa me friend ya sem pese me nya ne kasa ma anya no they sent me jam message e wo WhatsApp so obai ma anya ne call back me pese enka me ni di nkoma na me busa na sansem a ekoso ne esuban bone ne ene ye bone ekoso a ball aye station ni edwom ho ma no a because on a training abansi enamu no no na mbusa de ekọ na so manya no because mbusa na so oyi ehye assembly man say bia odijumade na hye assembly man ye ataduru yensa na ataduru ye eni sa adwumade no a na nke aba ataduru yenso so manya I DC assembly man so manya no tie bia phone lines na ba bia ataduru ye ewo bia ye sre no say wo woni ni bia tag no na say friend so on report no ho if it's a man ye share wa ha afijase man ye share wa afijase no TV so ba bia ye nyina ye share to adwene ni entimi nkoba se ekuro etisa afijase a agidi kwati a enipa kasefo free mu na station wo aye border na ye se weekends ye mpra ho edwomu a ye maamenom ene ye nananom eton niema ewo ho omu ni ba bia omodwunso omu ni ba bia omukọ toilet
Omuni baby omo Johnson, omuni baby omo kotole edwanum. Yenso ntwani okatachi afrifa. Avijasi no TV YouTube na ne atwem hye. Otu anamo ko odwanum. Ye maame no wo ho. Ose obi maame bi ose Johnson kan o just ofa aboboya. Ose aboboya okada. And or chatter aboboya straight to toilet reso. To obekoda se toilet reso. Lie ho de anase ye maame no so. O ya fa jawu. Common and basic things that we need in life. These are simple and basic things that we need. Uwo jom, uwo to adio, uwo beto adio. Na se tiefi kan Johnson kan wa. Enye fa na odefa. Eyade here. This is simple thing. Me a DC of Jasia. Simple Mason for bebre of Jazz. Enya baya sem kwa me misika. Metimi dia ye. Sika ni bi firi aban mu ba na ma tie firi mu. Simple thing. When ya dia ye be ma aban bia be prove sika bi se sika kakraka we na ye mfa nkoye ejom toilet ejom wo na abu ye ma me mo akompleni akronfo wie ewuram ko wie omo niema ebesi ne wo ne fa ba bia abu. This is a simple thing to do. And niema bi wo ho ni kwa se ye tra ho se homre ese ye mra ye be se no no ye de hwe ye nkan ye mpuntuo nkan kro wo ejom wo la abu no ye nse homre. This is chief executive. This is very simple. Mason for papa bebre of Jase. What free bia go gina ya to cement. Blocks wo ho. Ya twa block simple. Simple job, simple people. Ghana is very simple place here. Say mpani for no wo leadership ideas right here. We can develop this country in 3 years time. So, any pana ho de wo nipa ni mu wo ho ahode wo mo nsam. But the mpani for no hye papa om de beba ma nipa na tu na mo no. Omo mfamba. Mason for ho simple. Carpenters for ho simple. Ebetima ye dwumadie. Ejom wo na bu. Ye maame mo aka ho asema ka. Ejom wo no a abu. Toilet zunso a. Ye se ebi wo ho kra na mai bi a ono hwe toilet ne so. Atimi akoto toilet nim. Every say. Ye maame no say wo no a abu no. Wo no ejom wo no abu no nti omo so mo ntua take it no. Enti papa bi owo ejom ho a ono o se ona ye officer ojiji take it wetimi akoto toilet ni mo munti asem ni ye o minuanum ani bre pa ani bre enye nipa nyina ne betimi apia be kasa na we have been a mouthpiece of the masses. Set toilet any junso do any bi wodwom ho na officer bi ono ye ojiji take it anase o ye officer de ben o te this assembly one ye taxpayers money etua ne ka ono ato toilet ni so o maye maame ne ye nananom fo no mo wodwom ho no a o ma hwe ya me agina bedu sei no enkoso toilet DC wo ho ahemfo ho police commander wo ho police for bebre no mo dwumadie o Ghana o sa de ma yin police for dwumadie ene ma bi ikoso na ekwachi wa wo be kwa arrest nipa no officer and you can go to their office and arrest them. Mubetimi akọ this assembly ho obi a wo coordinator ho wo ye town engineer ototo niema papa so potholes gugu ba bi basabasa e ma car pimpim ka nya accident police for ye maduma ubetimi akọ ho akọchi na koto prison e na court akọ prosecute no efi say oji aban ka tia omra oji dwumadie na ato ne ho so sanitation officers omo this is afijase such a this assembly ho you can go and question them. Ya hemfo ne mpanifo ya hemafo mu wo fijase ne mpata mu sache is mu sole na sa ne ye obi e koso no de entwaye ya gidwumadie we ato ho so se ye bebo ne boni bi e koso so na sa nipa no a ono sa papa no a ono akoto toilet ni adwaye no a jonso adwaye no a ewo edwom ho no emu no wall abu mu maye wall no a mo so mo nye ene ye maame no so mo se ene o makona na fijase hima ho na na kuradu yi adam ho se so mo maye wall no dia ene omuso ntua take it papa no se wato aginum. You cannot deny anybody from going to private so okoja na nine. You cannot deny anybody to going for in Rhina so okojunso nipa junso kan obi no eno no ubetime pia junso na shem. You can't do that. Na watime akwa to toilet kakra na ewo ohonum toilet no kra ewo ejom na etisen yesem ye maame mo so de enya ne te yense nipa kra na ohwe toilet de so no a ono prapra so no na mumu bi ko anama kwa yeso takataka fi se nipa ne etua de kanti mo ko anama kwa yeso basa sa ahunidie part ne so yesre ye na ye maame no ni nipa no amu wa bibi man mu no mo me hwe ahunidie yiye mo me hwe ahunidie mu dwumadie yiye
Yes, some other four bus on our share, man, and say, just no TV no, or Sugusuno. And Chebby be a phone lance, the Abon Samson Tantam. If it's in somewhere across what be Mamuno, a dozen, and many partner, ye move Yahoo, a baby man who any sweatimitiano. Yawana, Afe, a can say a piano becassa. I don't cry, I don't be man, Yatunia, my papa, sir. More Jumadi and the Asham some of my budgets, I won't to me, no judge my dear, said, mean to me, more for money, papa from. To we are DC, we are assembly mine, we are Henry, we are police commander, that's the only thing Jumana. Go there, go someplace, copy by being a codofo, now so far, it's a phone about my double or minor, and so Juma, no the power from by Jumana. No to me, my dear Juman was an affair to and Yamana Papa. So, what your channel? Yama Engura administration, when you know Yama Amene, Aden. Market wall kakrebi afan babia ebua ye betu ni yesa da kronfo enko wiaye ma memoniema anajo no eno kranfo yentimi nye because uye panimu na wo ho na se yesi panimu otifie ma asefu afo no ana se ebebo ni mu amumu amhom kra nam de afro me adome kra adome nsem ni bu ha na adoye common station ho a ehye pam ko so e ma juno said to the extent say Zoom live for na dwumadie no ehye om nsem no say edu weekends here Saturday and Sunday om nkwa dwuma container BNC station wa ye di enwura gum container BNC station wa ye di enwura gum e di ba asem nie because the container ni bi si wo dia different container ni bi si wo na se nipa no mfa enwura ni ngumu na se ye call nipa no into action na ye sanshi nipa no that's different but container ni wo edu kan so a Zoom live for say homo empra ho enti esre ye ma me DC so wo o hwese si a on frame maline so no me remove the mouth o me remove the mouth sa o me hina no what you say e me ye se ekro kase ti se jase da ho na ne ma nyina akwache watompan sa This is assembly controls every office here. A what such as one na. Enti a cron to me and now. Na Mr. Mini our friend, you be a phone last a car crab into ye be a phone last nam or that room offer with us a pea. A cron is every just into me now. Ne a muraji a cron yafa. What you say? E do baby an eya. Toilet cry, you see toilet ya. Yentimi nye toilet ne kama wamla ura toilet ne so kra. Toilet kama, toilet facility kama. Uwi asade e hwehwe uwi a wodi nsuo a flash na toilet ne ko kama. Ye toilet kra na obi se wa ye toilet kakra bi wo ho a. Na still toilet na ye ko no. Wo kwa egumu a na de adi nansa adu na wotwe. Basa uremu abasa e die hwehwe kra na ya bla bot edise common toilet yentimi nya common gutters yentimi nya common yenwura yentimi sisa yentimi mpra yenwura kra efi ye nanam jam fa pen so ebesi na yenwura ehwo hwehwe na ehwo ndie ehwo hwehwe mpo yentimi nya awurade nyankopon moaye na yasem ne so di nyame ne betima boaye enti ndc abansi na mu a wo Secretary District Assembly maame mere boat mamafo ensem ni nyina bi ebu a ebebo ye de ani obi ani personal issue ya dwuma ye no bias bi anim yasem ni twa ha wo ya de pa ye beka wo ya de na nya ye beka if it's a crowd timi na ho na if just Zoom live for a press station ni edwom ho eno na weekends ye mpra container bi ansi wa de ball atum na nkrofo yi omumura a omabeto agu station ho I stop for pra na nkrofo eja omna be gu station ho baller egu omu entwaye ni nyina ekoba ebebo DC any assembly man honorable ataduru ya wo adwom any eko hospital ho nyina ho na ahwe ho nyina sem ho nyina bu bebo enti wo around a obi ntage no mla no remove ne mouth sa omeyina no sa yakabrofo na to DC a police form panifo am Secretary East ene ba bi koso na ntwa yi a
obi ntimi mfa safo tumi nhye ne nsam se toilet ene junso adwa ene bi ewo edwom ho no ono atu safo no de ahye ne botom se oma mamefo no enkoso. You can't do that. You can't do that this anywhere. Woni na broni kra park so keka park no a oma ye omaduadu enwura no nam ho no toilet oma ye wo ho pa uru so ho di kama so kama you oni pa opepa so be imprensa in a day imprensa na se bro sampo toilet kama ada na bibi ma yentimi nye sa simple hihye bi kra maye ho simple hihye toilet sa bomba la train bi na e ho tete no ese ye de bombu sheb ene e bombo na etugu enye sa na toilet tie toilet ntisa toilet nye toilet akwotena so na sebe emu bi free toilet ni bewura ososum monka fra mo amudide no madam bi zo free akọ Ghana ena toilet bi ko kan wo kro bi zo kro mi modi o te toilet no so za na emu ani bi emu ani nkwasi asem no sebe e be wura no ososum wa hwe bibi man just imagine this ebesi ne yentimi nye ajanan bia papa ye koso a wutimi se nipa daseni a wakwotena ajanan bia so koso ama ho ataw tutum papa so kwa entutum papa so enti honorable DC a police company for police commander wo afijase assemblyman ticket officer no a ohwe ejom ho no a wakoto toilet ni wo afijase no ompiemra ba bia wo bia no monhye na montagene no ompiemra no meyina no eni mpanifo bia wo mte nsem ya ekoso a ewom bia no mumfa nsem wo mpushi wo no mla mayi wo ma no ekro ntimi ndampan sa ya himfo mpanifo omwo afijase sanitation inspector or afijase district assembly ujipe Ghana yenyina esika na editua oka eni ma bi kwacho ne enkoyi a tuhu na mo na di hu djuma na nti meye se zoom lion for ho no mo si weekends omompra yenua o prapra ho ofa tuhu ache ato ne ho so no ena o yale no mo hwese ye station ho na aye efi ni nkrofo ball o di firo mu fie mu eni store mu asunsum ho na enipa nam ho yale abaye se covid obi ama ne ho ban na oni ne ho ni enso mo hwe de ekoso mo mi hwe de ekoso te bede na bibiman yetimi anya enkoso ebede ne bibiman yetimi anya enkoso ama ya brabo ye me bon sem ba ko mienu bi so aka ho na afei ye bie phone lines na tum aha ti mo amudi mo ball free mu fie muti station wa muti afijasi station wa mu ze ball akakra bi go nti who take advantage na so to aso aye bone ni bi wo de ball abekọ ball aso akoto agu wo bekọ ba bi ayane wo no akoja onan no na we take advantage the ball abi go nti wo de ball akoka ho sa de yo ndi abu o Ghana mam ho me kura me fie ni mu na betimi si me ko Ghana enwura bi go de bia me prak ekakra kogu ase ho a me hye no me hye na de ebeka no na ade be chi no mu de bia beka ho na me se sa na me tu amra na me ka ball ni nyina egum kata ho kama na me se me hwe me gina ho tietia mu se me hwe nipa obde ball ababa begu ane efri wo ball bia megu obiem enti abibi man fa advantage yi se ohun se boni bi koso na onso aye boni bi afra wa enjoy boni no enti fie ahodo e wo station ho atwa ho hia ne so ahodo no ohun se ball bi atwitwa lusu ho a no so ade o ma wodi abefra ne nipa akọ toilet e wo polythene bag tuntum no endu e chale se toilet gu na wo nante no we na sa cross bi a hwe yi o na tutu ana moye na sa o na ti asna just presia me pamcha wo didi fache me asem ni dika so a yenye mu bi se ni betime pia beka manka ho ana beka what you say e de be ne yo kra ni e de be ne yo ni ye ma me DC ya himfo ye police commanders sanitation officers for papa no akoto toilet ni mu wo ene adwaye na ewo avijase market ni mu no avijase dwa edwakese e te se avijase dwa junso adwaye ni ho toilet ni ho wakotum edwa no so fa adwiragu empanimfo ya aboso ye ma me mu nko page no so avijase no TV na mu nko tie de course omu ni hujuma omu ani hujuma ntu ho na mo ton what you say tinsem bi wo ha
ututututututu anakobo say this is assembly na na say ye bonus bo efri say efri emretentin more than 8 months in ibesi samre election of presiding member ye be electing wo afijase district assembly kura no ama embutu oni jumadi atimi akoso ye ntimi elect presiding member ebesi na ene da ye kasai enti jumadi bi wo ho na say wusu kabi ehyehyere edi ibu mana ebede na koso tie maami DC yesra obi antan obi antan MP obi antan assemblyman obi antan DC obi antan ohene bia eni yobi koso de entwa yi a yebeka na se wu nipa ese otu ho na ma efiri se free minute ntimu a ese muyi presiding member kro this assembly muntimi nyiye tie ebede na bola emre yen ebede na ye baabi ebetime gya ye nan ebede na ejom wall a efabu ye maame mo ne ma ne omu dwadi omu din kakra na ene ye kokko wi omu ne ma najo what you say so still ada bia moko ekofo so omu egigiska station or drivers ya fo ahodo ne omu drive booking fee any station fee the bia ejegede come district assembly no the district assembly need to take care of the station say ubesi twist there all the time cleanliness ye djuma ho ye nti me ye say zoom lion for ho a ye tuom kana weekends omu so omu nya djuma weekends omu mpra ede ba djuma no ahunidie de djumadi ne hyehyɛ ese yi nipa omu ye djuma weekends omu pra ho tie nua na otu ne ho acha oprapra ho no ene wankwa djuma no hwese efia ye station ho ma e me ye say kuro beda empan sa a nipa bie enye nto ne ho se obedi hu djuma ahemfu wom DC wom panimfo wom MP wom assembly members wom unit committee members fo wom omom ka bie wom ewom adwadifo wom adwumayefo wom asukufo wom concern youth of Afijase dwumadi ahudo bi sei na ya na esem tu hu anamon na mo bo hu da wuro na mo gira panimfo no koso na mo hwe na mo di hu dwuma yie the concern youth of Afijase or I will say the so-called concern youth of Afijase. If you say mujumadi bi wo ho na mo hwese na mo ntu ho na mo a ye be from so-called because mo ye idle you are sitting idle na niam atu akwachew sa enche me nyina so nche be bie phone lines na mo obi abeka na dwene obi abeba abeka na dwene if you say what you store na say oh yes store wo station wa na say wo ye nwura fadipa obeji nwura na akoto agu ball aso ama na so wetu anaka na otu anaka huntimi emprapre enwura ne mfiri oso na o metu nwu animu ho na weekends cheso enye abrantia na otu nu ache no a na da bie fi amene Afijase krodu anim sa enye kra enti de kan nyina nse ye here visionary leaders eni pa omutimi den hyehye papa ebeba free this assembly wa bema ekro no ayempuntuo makasa dodo no aminim se enedai djumadi edi no Afijase no TV no so no yenuanu ma mo woso dodo no a ne mo amahye no omo amatago mu nya mo hu de ekoso e wo Afijase eni ne nkrotu ayimonim sem enti enche kro mbebie phone lines na mbeke nkan adofo messages kakra omo comment kakra omo de aba na ma bie phone lines na tum ya yenua ku awasi ya menua me chow pa wa me thumbs up ya da se pi ya chire telephone na na bo achen so ama thumbs up ya chia no sa share Molisio say Afijase no TV please we want update from Banko and Sechere too and know what's going on there as it concerns but not only Afijase watching it live from Germany. Me da se ye bedi juma kwa kumawu ne abasu ya no ne Sechere no nyina ye ni adwuma yefo akasa mo bedi juma kwa nyina be report dwumadie ne ntoto ye koso ye fa ho nyina kokumawu abasu ane banko mu nyina sa banko fo ye hye banko fo nyina ye hye Germany fo nso menua share Molisio ye da se ya Kenneth Ohene asiedu nso o se good job o ma Thompson ye da se pia menua asiedu me da se mumuni Eliasu o se good job God bless you me da se menua Eliasu Mudi asiem o se hi ye da se menua ya joso Mudi asiem nso o se call me okay
ye be bie phone lines na tum na wa frɛ call me yeah. NS Rocky so say tell them bro yeah you go so do juma no kwaku buati enu kwaku buati menua yeah good brother me chow sa sorry na me odwuma die so avidie no aso na ofresi nti ye be bie phone lines no wonso obi atimi afra be kire na adwen obi a memfrɛ me kire na adwen bie nsemu na fe ye mpanifo no keka ho kra sa enu kwaku buati no say well done ye da se pi aha nti enche kra be bie phone lines na tu na fe obi aso abaso bi na fe obekire na adwen fise ye tsone ye yenhwe ha obi ani ho free baabi abaye o man na man yo obi ani ho o free baabi ebeye kuro no afijazi kuro dua no ne sekire isi ni nyina no amayen yenya na ese ye yenkuro no sa enti asem nyina se yenhwe ma ne nsai enti me the phone line WhatsApp number ne begu screen ani na wa opese ofre na ba kire wadwene no watch there me be pini agu screen ani that's p the must p 77 97 41779 4 6 8 3 7 4 1 7 7 9 7 7 6 8 3 7 yeah your number no ye go phone ye go video na nti wo person of friend abachire wadwena no your WhatsApp number no sa +4177 9746 837 +4177 9746 837 sa ye pini wo screen ani na wo betimi assign abo number ni biom na man no eda mo ase yeah +4177 9746 837 sa wo person of friend abachire wadwena bia hamala na line dem life friend em for no so bachire wadwena fe life goes on enya me nkwan manya ye nyina yen ka dwene mom if you say crowd is if just intimi na ho mpan na station won timi nya fin weekends ya yesi zoom line o say omo nya djuma weekends now this is assembly no so ye hwe ha ejom ye maame mo a omo ko jom ajunsadwa ni ho toilet ni ho toilet e wo ho ne jonsadwa enso a papa bi ono ojiji tekite o so o ye officer no akoto toilet nim akoto junsadwa enum nti enwura nso agi station wafa zoom line so omom pra ho DC ho assembly members for ya hemfo ho nothing ti e ba de ne oman etimi ada ho oman ne be yi a etisa offices any department institutions e wo Ghana nyina mu nyina occupy the nipa ho sujumadi ese nipa ne di no nyina no idle nipa ne dom se gomaji ese omko holidays wo Caribbean honom eno mo dampo ano bibia hia hom ukwa vijase de assembly departments ahodo e ho nyina no offices ahodo ni nyina aboma den enipa ho den enso engineer town engineers ye akwan yo ye gatasi o unso bi etumu anamo sanitation officers or sanitation inspectors or assembly ho nail anamonto bi ani ho ya himfo a ye hu so mutu anamo bia police commander ho a ayi ejwomu aye maame mo eton niam a akokra akojomu na akoto ade na sa junso kan ona se toilet bi kan ho a spanish for bebeka se apretado bi kan ho a so akojomu na se apretado bi because your toilet type bi ho ha and respecting the pap kra your junso type bi ho ha kan ho and respecting the pap ba bi e be kan no ubetum nika me ka se nkan kwa so emre bi ne nam krakwa no so a yaduru ekro bi mu na me ne nua pani bi na e ba na all driver na ekro no toilet kano a na se me ka kire so o mi enru enwuram kaka na kwakọ awuduru nwam no so hwe asem o to me no
me na minim de to me ko ya wo toilet type bi wo a wonu say entimi enhodu no ogina wo kro no obowra fie bim e no ka kire ma me se mpacho ma me mo toilet we wo de toilet wo de wo de e car 1000 crowd na wo de begimi a 1000 million crowd to bre me na kire mo toilet na ma me toilet no ablante what you say ti toilet de enfani agro na se toilet ri bi wo edwom ho a na wo officer bi a wo ho a ye do man no e taxpayers money etua wo ka no wakotum se wo man e maame mo a omo afijase market wo no enko toilet ne so enko jonso wo watum e de safo na hye obotom e na wo bo life na won nam bosu no so na etua wo ka. Just imagine this. Empanifo ni kronum concern you for afijase no mo wo hefa ya hemfo your police commanders mo wo hefa ye oni ma bi wo ha it needs arrest. I said say anybody e call for na ye no. Because you can't deny anybody say on to toilet. What you say? Won't you deny you obi? Yeah. From shop. I didn't share crown bibi ma ye tutu ne ma papa so sa no. I didn't share na bibi ma ye timi tutu ne ma papa so sa no. Enti ye de asem no nyina say ye nhwe e ma ne nsai Avijasino TV. Ye ba my oman no ye tue ho ache oman no se ye bedi oman no ho dwuma enti e kro ntimi na hotro te ma enwura enyi station ho eni edwom ho mfa na edwa ne wall kakra bi abu na DC okro no assembly members ho na entotom papa so ekoso sa ya hemfo ti ho police commanders ti ho na junso dwa kakra e wo edwom ho no nipa na tum disafo na guni botom se o maye maame mo enko junso dwa ne so. And your number near a WhatsApp number song near the Guzon plus 4177974687. Mowayantum. Now, Obechle Wajun, Bechle Wajun, and the Jumadia Javijasino TV and Sunina, Ocope, you know, so. More Mohabi, a Munim de Acoso, Timinka Sanche, Minianum, Munfrena Mechla Margine, Nanado say, Yen spectators, we have to be citizens. And here from the BA and say, oh no, my Jumadia to Moswa, or me have assembly members, district chief executive, unit committee members, young commanders, any stakeholders, BA, so did Juma or Moviasu near. Your mentamoni in crew to a hood to a papa sono. And so I'm the home air catcher as a phono. Tia Samo say, who are person of Ribia Fre, Hamalano, one time, na bachelor wajne. Young Herman say, Yasemina, no. Enti uko so anu ahye Avijasino TV ne Search TV efie nsem ko a ye hwe mane nsai de ekoso ne ma bi ye kwache ubi a ye boso ma ye hamala no ma afedi e omudi hu djuma na afedi omudi mnika ntentem enipa te se body a edajam ye kusa no empani se de wo twasa no so onim se na chiachia nipa bi di djuma bi na se enaba ne mu a ese unyane nipa no order no sa nipa no order no no obusan se samre ya order sare de enye emra yesi edani emra yesi edi oman no anase kro no hudwuma ti na se nipa bi te district assembly ho nipa bi te sebe ya himfie anase ya himfo ahodo no nipa bi te police station or a police commander anase police ahodo sanitation officers omwe ye nkro to ahodo mu na se omo da yesi ye woso ahoma na na se ye nya no ye woso mpa no sa ti wo opese ofre na be kire wadwene no plus 417797468337. Friend na bechla wadwene number na mapini no afidie nani no friend na bechla wadwene na fe ba bi abasa wo kire wadwene ko na de enti ene ma toto papa so Avijase lolly park eni edwam ho ye gatas mu nyina efia ye ma na weekends yesi Zoom lion for say omunya adwuma weekends na enua bi a na otu ne ho acha na nsen adonfo bo ame eto ne ma kakra de ma no wheelbarrows ni shovel ne playa o de be plan o yale weekends wenti ye nsen twere vocal station ho a efi na ye man yesi yare bi aba ye friend covid enti eni ehuni na efi ni ngura ne sebe enipa gya o nan egu sa black politin bag na hey sa black politin bag na sheje tu sa black politin bag na sheje tu se
black plastic bag da ho Ghana mam ho na wo batra no wa so amanta ye na wan rike bezim ni ye na ko tie sa black plastic bag no so a master ense 20 pesos yeni bi ana 50 pesos yeni bi nsa no agro ehwe bedo obi abayirim wa bayirim akyekere enso ta ho jonso ta ho na eguo ti ebeye piti se kwasiera na wokọ asole a station ho ushu hu ne o trouser no nyina no ubenim sa no yo boni we nyina ese free ho but ye kasem na ya the alternative aba ya kire ya dwene ene en hyehyɛ papa this is assembly no en hyehyɛ ne leadership no clear leadership what ba na se toilet ahodo ni efi ahodo mu afijase mamu ne this is this is ho nyina ye the initiative aba se ekro efie no efie tam na mo won mo gigi sika kakra ba no a this is assembly no sika kakra e betimi dia boa mu nie na ma ye toilet fi se efie ntimi enwo ho ne enipa be se 9 another 10 etifie na agana bia ni fie ho agana bia ni fie ho so bola kenten na se container ye de bola gum ensi ba bia enti efa ba bi no o kaka ne koba besisu se container ye de bola egum eni ho enti enipa no bola no onye ne den ti sabe enipa na sabe on pebre o yakwadro no ohwe ha na wagya bola na gu ho ba bi sanete se bola refuse containers is station ho is joint ba bi bebre ye maintain bebre na obi tu bola tree ba bi a because case here ye kan Ghana nyina case yo Africa nyina case bola ji ba bi afa ye complain Ghana de tu bola gugu ba bi Ghana de as I said on mine tu ni na si ho ye because sanitation and recycling ye fa plastic no na ye recycle carbon sa de ye plastic containers ahodo cartons ahodo recycling sector cry adwuma kese a on mine betima nya sika bebre afrim ti pese ya Africa na say ye Ghana no ye mantem no ya santimam no ya fijase man anasa security nyina na ti a we need to take good initiatives ya ye containers de sisi ye mantem ba bia ye de ball agum na ball no so ye yi ball no wano abroche anasa broni krom ha ye tukwa ye nim ha brabonti ya de ye ntoto ya se de betima ye san hyehye ni bi we krom se de ye nua bi e wa America o kan 1 minute bia na ball aka na mu 1 minute bia ball aka na mu se ball containers ni sisi around wa na se ye ma na ya betam ni time afri woni ya sa de ye ko hwegu ya ne ye de asi na se ye yi fri woni de foforo asi wo sa na ye no na bola kentandi ya se hu no Ghana mamu se ye de bola konkro kese ye de kosi mantam bia bola no ye ma zoom la yo vo se so hwan mu se so this assembly no a company bia wa form mu di hu dwon omo nkofa o bola litimi ye ma na afa die enkrofo de ai around ho nyina asa ahye bola bia no mo tutu bola no gu around o because container na ye me fire ti na ni nyina ye ma enti se de enua bi kan se 1 minute bia no bola ka na ntwamu amefa de na se bola container no ye de sisi ba bia akora da san ye ma sa na enwura so be san doso ye mantamu sam enti bibiman ye hia consistency jumadie bia ye no consistency ye kra akwantu mo ha ye wona sebe ye nya sika ye de sendi ye nuanom ne ye ofa asefo ne ye maamenom ne ye ofa no mbi no adwuma ye no ye kwadwuma ne basa ate say wiper no adwuma ne ye kwa basa me say o kwadwuma ne basa o je say anya say adwuma bia mo ye adwuma bia o be kọ no o ko pani pa no fra wa fa na adwuma wona ne kwa ya na ye say oni ho okọ ye say okọ na damfo bi ho na okọ tena ba bi o odidi wia ne ye say pie ko botan na ni aha so okọ da kakra just imagine all this lifestyle broni krom ha na ye wona obi ba say boka la adwuma na unya adwuma na ye kwa basa say wa kwa adwuma basa to le bi ana wadwene kra ho ya bodam wo kwa adwuma ne basa o abibiman ye hia consistency consistent bibia ye dwumadie bia wo de bola container kosi ba bia eye ma na makofa enye say what wadwene na ne namba bi 2 weeks time ansa na wasi ba bia bola container ni si no
ade be lifestyle no che say wo hwe ya brabo ne ye ni yo ne ntutu ya I don't know say ya daw are we asleep ye hwe man say yes me na say ye hwe man say me nuanom wo so no wo ho nkwan hama line no ene ye pin wani mu no +41 779746 na be kire wadwene ene dwuma de e course so e be 2 weeks ni ya head up for dom ho ni station wo ye busan krofo wo how ni say aye dis adwuma de ne ba Jasino TV so a mu nyina mahunu ene dai ye nua oprapra ho a aturu ho a kire wa ma na o yale no enwura station ho afa ti se ya mfa ya braba ni so ni anya adwene se e ba ye man ye di a enye se o man wo da sore ya no anase otu kwan wo so ko nkran ba no anase wo se utu kwan kwa brochie ba no ukoba ya obekọ na o man na yiye ye gba hu dawro of Jasino TV so se ye wa control ye mobilize ho ne nka ehumom ye ntimi emfa adwene ne ntimi mfa emmo bi e betimi de akọboa ye nkrotu ahodo no se afijase o ya se koleman yo ye nkrotu ahodo eye senchi nyamfa na senchi hima enso me chiawo na me chiawo pa ona na me chiawo ya gba hu dawro ba se ye wa kontuom ye mfa so de bi ntu ehun se ye nka ehumom of Jasino TV so ye mobilize ya dwene ne ma ye be hu no abrochiman mu ye nka ehumom ne enko ye bibi na efe ye mfa mo ye krotuo no ye mfa ya dwene ne ye ne district assembly no ye ne ni wan ye nya office kra ho ye wo diaspora no ye nyansa ye besua ne ade abrabo kire nyina we have to get an office enipa bi kwa ne betu ne ho ache na ofiri abrochire akotra office ho na say ye wo ha na ye di dwumadie ekosi ne nsam ho anu aba na ye get meetings Germany, Britain, Italy, Spain, America ye nyina ke ho bani nipa ne nam so ya ho odi bi ye bia no nipa ne ye account to kire ye wano ye ka de edika ye the industrial park ba se ye be giba bia ye ko tintim nyuma se nipa mienu ba ko miensa mo keka mo abomo ne ye tintim nyuma ya ka o ka na obi aka na atoso o ka na obi aye idol enye me nkwa ne manya oman ne ye nyina ye man esese ye kan hu bom ne ye tu wana mon enye se Germany man enye se America man enye se Britain man enye se Spain man enye se Austria man omda solo ya na ne ho ye yo enipa dodo no aye oman no ye omadwene se ombeka omwo bom no aye oman ne ye ene oman ne ye na bibia timi toto na kwam what ya se timumi enye hyehyɛ papa e babo aye na mum ye ntotom papa asesa what ya se ehwe mane se medam asemi nua bi abaso ma memfa no na enhwe hello Minia. Hello. Yeah, Minia mpacho mo akwa baba Jasino TV so. Mejo so. Yeah, mpacho Minia. Mpacho nyame adom me ho ye. Okay. Mpacho Minia be na ne kasa. Mpacho fam na najekum. E fam na najekum, me frɛ fi Italy. Yo na najekum ya mo akwa baba Jasino TV so. Program no my head anti but nam te se na oka Bola ne afijasi fini ade na bobom panufo din. Ene kwasem. I'm saying kire ma adwene kakra. Okay. Das na dwuma pa wo ye. Nso das pa na. Chef jasi fo nyina me chamba pa kromfo kan kromfo nyina ni dro kromfo. Yo kan kromfo jo so pa. Na de me ma adwene kakra ne se adwuma de wo bo. Tell you wo kana ha but the woman se timamfo no nso no say because say ubenu nsuo now they are too form now o expect to be from there abai na pra no say no yi kakra say o ye dey no ya me no ya adwen but o say o bochiri o say mo ya we say abrochiri ya num nso ana ya tade ya mfe nto fom edu nya fi na wa expect sanitation minister na me take his responsibility no on say yi kakra ntemisira ho nso ya bo yo mi ya nso hu ni o nso so mo yo mi ya mate enu nyina an say enso wo so amaso ntem ni sa fa ni nyina ya ka de ya ka but de ekosi ya ne say
containers ni bi enso he ne unze ye krom ano broni krom ano ye wo refuse containers ezisi abonte a edin sa ne manema ne gum ti ewom se nipa na nkasa ahunidie no dwumadie no enkonkan de but se container ni bi head ni wa nipa na de ani betum ya na ho no so no questionable kakra question ona me ka say no ya adwene de but se fan say de bini ho wo de fan say bini ho yeah bini ho it is a old fan example bi na be make yeah so o sika na oni wallet ya de sika de be shemu a sabi sika na so fan to form wo de show bottom yeah sa na say ogun check onu mu so na say dustbin si ho a also they show bag when they show bottom uduru ba bia dustbin ti ade what they assume so them to yeah because o see the no more ya wear pa because obi timi ka say me call Ghana last year ofa me tika mo na obi to ade yeah o to ade no onu mu so you know that to form yeah just imagine ye ko na man bi ka say o pervertic no na ya do store bi no again yi ba no the man no man did not tell say ade no one financial product ba na so master Kenyane sa Ghana so sa ne man so yes wono o di common so abrochire common so na mu jan se na odi abrochire common no abrochire fan no akoto ade ade so bad no port ba wo ye dey oto yeah ebi se ebi kwa na wura fi no ebi kwa moment ko edu ma de a o dwene etinye se odi na obi yire oh my kasa kasa ya ida mebre wo za Ghana ya so ne ma bi so ama ya ka o enukra enti esi en ye kire o mu hu se abrochire obi a oga na ope bia ba no enya sa na tie embra na edi adwuma ndu so abrochire so osua sa ne ma no wudi di enfan to ban tunim so enfan to ban tin ka yetima ye fia me at sanitation minister yeah ye we so as minister for doso yeah because I want to fia ndo no ma anke beti wo minister oh enti Ghana for na ngasa de omunya nkyerɛkyerɛ pa wa man tuye uye me frɛ pa na lawyer ni DC ni so be kam ni meka wajikum so yeah enti no duma ya ndi tawachi yo matiza zipa ubo duma ya minchira say o ne mmom no ma de kakra me me ka ma so ka kira wan fon say ma timamfo no so huni ya so mo zo mo ye den omo ye mpa fo de asia bo machi asia bo machi say de omo ye na mo ye ma timamfo so hu ni ya so omo ye mate na nyina ya ho ntoye okay medasi pa mi ni ejekum no adwen kire obi jana mi nchira o chei telephone the wugu amna aban ebete mari ma o got yeah because enema bi wo ho a enso ya homete efri nanam jamu fam pan su nyina no bola kantan bia nsi ba bia nti yanya ne edi ehuni tu fa no se no wo be ja se obi wo ja enwura na gu ba bi no obi na emese sade a enso ya de e ha dwene so moma hunidie no starting free yenya enso ya brabom bi se huko hu se enwura ne gu ba bi na so oni nyi a wo so eni kwa se wo di enwura ne bi to fam so ye wo niema bebre ho a eno so gina yenya so ya brabo so yenya yen hihye bebre nkoyie what ya said eno na me ka se avijase market ho no efa ba bi nso no mo kire se enipa no opepa toilet no na so opra so no enam se akadwa kakra editua ni nti no enipa ne bi ko so toilet no makoya so tantantantanta basa sa afa ni nyina so na ye maame no na ye nananamfo amudi dwa ene ye papa no mfo amudi dwa odwomo no so mama mahu ni die abrabo no so akoyie enkoyie se obi pra so nti ye nkosa se de wokọ a wo pese ohun se so ofe no sa na wokọ a ho so ese uja waso what ya se enti mamufo no yesu ye wasodie pa ese ye fa hunidie honhom hye yeso efize afijasi station ho enwura dodo no aye na bigu no ebi won so a drivers for no mo ye adwuma no enipa traka anu mu a wo mo so ese mo nya bag bi o mo de refuse gum wo bag mu no so mba o mo ba yi akoto gu ball aso no o mba na mate for no ma praka anu enne program ye no okatachi fifa ye host ye adwuma no station ho no driver di bi ba ya no opropro ne car no nwura enema ofa ne nwura no oprogu ekwam wanfa engu ba bi enwura no maboa no kura agu no na opragu ho no ma avijasi no tv asem se ye nhwe mane nsei ye tumra ne ya kire musie so enne yi ana otumra na agu enti driver for no mo di cars ne adwuma de ekokuma wu de ekokuma se de ekon kan de ekọ yenkro ahodo so de ekọ banko de ekọ sekire de ekọ mampon no
omo ba no mapra kai num agu station ho ti nwura dodo no aye omo so omo liter omo tugu enwura na gu fam na dodo no so ye mate fo na store fo ato bi agum na efie so atwa ho hia so ebinum di enwura afiro mu fie na omo betu agu na ajanan so etua ti sa ne yowe ye de koin sa entwaye enti ye number na gu screen ani no wo apese ofre na obekere wadwene ye nua ajekum abekere na adwene ye de na se pa +41 779746 ubetimi afre na obekere wadwene me family no makenka amanfo comment kakra aba yeah yasem say yemhwe manen say sa mame Victoria RMR was fire them Victoria RMR yes was fire them that's minia ba yeguso yenu NS Rocky yeah Papa Rock nso born in sem emadwumadi ya da se pi yeah Nana Ajekum enso say please number again please minia Ajekum number na go screen anim em say wakra na odi kan free number no +417796463837 mama tumbo asana me kana kakra bia na obi tikam na otia +417797463837 +417797463837 ubetimi afra WhatsApp number no be kire odwene sa ye nua Zakali Ibrahim so say good job no me thumbs up Zakali so say yes Zakali no abim Nana Jekum also please the number okay ye nua NS Rocky bi mo say right talk farm that's it Asebi Buache ye nua so em say ye nua ofri okai krom wo France I think say last time you comment Asebi ye cheer France for nyina okai krom I say God bless you Asebi Buache that's it me nua obotimi afra no be kire wadwene yeah Asebi Buache watching you live from France that's it p sir ye hwe manen say enti de ye be kana apampan kase yesu de amansantin tan kase yesu de asem ye be ka zu ye kwachiri ene panizo se adu beji wa ahwere atrema ye hwe na obi en phrase se ya en chekra na fe akeka bebia bomnanse yanso age ahome panifo se be ma bayego omani nyina ba bia panifo se omote omudwumadie no mo ye de se omo ye bia no aseminim se be kwa amomate DC number no so metra se me hama no biom se benya no a because MAE se ekro da ho na ekro no betima da mpan a etisa enti ye nua Asebi Buache recipe mo betimi afra no ma be kira madwene enti enche bia no na call ne ma ti wo apese ofra na be kira wadwene bia betimi afra be kira wadwene kakra bia na afa ya di dwumadie no aba bia ye sa edwumadie no ya to di aman fadwene ye nyina fadwene sa abijase lorry park ene ne market efin ne ntutu papa so sa enkoso sa na do ba o say Accra will be the best the cleanest city in Africa wakansa asem no bat ye guso ayehwe bia na time beba na sa adwumadie no bekoso a but sisi ade ye nkrotu ahodo ni nyina efin agi yamene ti MAE se kuro beda na yaye ntutu papa so sa ti minu amu wo so afese ofre be kire wadwene e kwa da fam betimi afra no wakire +417797463837 aka 5 minutes pepe na edi dwumadie na bawie omu a ayo mu dwumadie bi a ombete omasem bia no e die a ombete amansantin tankase isu se omu da ho nda no mu tie ti mu omuntu anamon omuntu amanamon ye bebo ho akosi so ombayo mu dwumadie every say marketing timi na okese sa na toilet na say urine anim na say de ho nso officer no ono hwe ho no atimi akoto toilet nim akwakotum de safana hye botom o say o maye maame no enkoso fi say wo na bu
Wo na ebu na ya say this is assembly no mehwe na omonto wo mo because the bia mo baji take it mo baji o mo tax wo ho station ho nyina mo baji o mo tax ni dwom ho nyina mo nto wo na akronfo etimi bu na o makofo mo niam na watimi ato toilet ni mo de safo na hye obotom wo obi wo wunim no nti ne ye ka na odwumade ne nye nkwan de mumra na mo nshem na sa nipa kro na mra so do yes this assembly no a ono no ye officer na wo dwom ho no a watimi akoto sa toilet na e wo dwom ho no wakoto ba bi a yedwunso no mu no mumra na mmeka na se na mmebo ni din ye hu se munim no a mumebo ni din ye hu police commander of Ijase yesremo mumpie na mmeka sa na nipa na wafatumi ahye ne nsam a wakoto sa toilet na ewo Ijase dwakase ni mu no wakotum de safo na hye ne botom ye maame no mu di dwa no munye ba bi no makodwo nso omunye ba bi nya om na ye maame bi ka wase toilet toilet kana sabe ofa bobo ya no akọ toilet no so ene ba bi wo ha sabe papa bi ne ka se ya na esre ya na esre edwa kase eti sa Ijase dwa emu nipa hodo mu di dwa ne dodo ni nipa om kokodi ho dwa no ba bi ye dwunso ni ho ba bi ye gya nan ni ho station kase aka agbo ma ai se ye mpanifo ya hemfo ne DC kra mopa asase foforo na fe station ni kra ye ti station foforo ba bi foforo no ka agbo ho dompem na ka ye ho nyina ama ka etwa ka enya ba bi mfa edu weekends nso a the same thing yes zoom line of prapra ho no nso omso mo mpra weekends ye nua waje ato ne ho so a opra ho a ye ntua ne ka no voluntarily no ene oyale ye no efi agi station ho afa ti anhemfo no muntu ana ma ona muntwa sase ekuro trade nipa abam ne nipa ekuro ne ye kase a amenities ne facilities ne eniema ye hia okuro no it needs expansion. It needs to get different places here station wo be a station is a hold on ye be chichem stations ya ebia ekọ ye ngrase no stations ekọ banko no ne ekọ kasam no sasare ya tete stations na babam na nyese station wona nipa ni na ekọ choku of akon enye sa na echichiri kro enipa nyina ntimi kọ boa no of akon nipa ni ewu na ye tietie ye ho ka ye ma bodompimo station wa ka first utimi the car twa station abrosana runabout no ho behia and now case all the car first station ho abepie ha no ma wo betime di be say 15 minutes na untimi pie so san hyehyɛ ni nyina na say ye mpanimfo san hyehyɛ no na ekuro no ye kese no na niema bi wo station no ebi ko ba bi edwane bi wo ha na yati dwane bi wo ba fufuro police station ye hia police stations fufuro ahodo fufuro ye hia tertiary educations eniema me ekuro koso ye de ani sisu na fe sisu dendenden bibia ye pre ne enya tertiary education ne ya pre bia ba ko se benya university level ewo kuro num enye se kuro da hosa na police station ba ko ana na jamu fa peso na ewo ho no ana si wo ene ekuro ye kase nipa dozo nyina na bone dozo ti afese fa new strategies ya ye de be bokuro no ho ban na bonefo ewo mu ne yetimi atrake on afa ya trapom down ti enye se police station ba ko pe na wo ho na eniema bi ikoso na entwa yi a na akronfo timi tu esi kuro no mu awia kete kuro akronfo timi etu si station no mako wi obi bibi ekuro ntimi ndampan sa entimi nuanom mosomfo ya odro nti aviasi no tv anya me nkwa na manya me manya wonso wanya enti la na me de tosu no ye ni adwekum fra be kire na adwene enti wonso fra na be kire wa adwene enti me kwa no emre na so sa ye hwe man nsai ye be kwa no ti wo person fra be kire wa adwene +417797468837 sa fra na be kire wa adwene na yenko enye obaako nko na enya sa mo fa bi na se broni na enya enya me nko na menya ye nyina na enya
Sa. Tu person of friend na obekire wadwena. Na wa friend na obekire wadwena na oman no nkoso no. Atimi akoyie. Ama ye nyina. Oman be yi a nefri ye na ye mo ebra yi ne be yi a efri ye na. Sa. Enti mo oman ni hu hia o. Ma oman ni hu hia o Ghana man. Ya minu ya soja. Wo so na nasoa, obeti ahama number no. +17797 46837. Aha. Obi anyam Fred, I me be try DC number ni bi mu ma hwe. Because e me ye se kuro be da ho na panifo mu na ye busa na no asem na afede. Afijasma ye nyina obi ate DC ya no asem. Me be Fred DC. Me be hesemenya DC ya. Mumi entie nyo no wa ase ame trust me Fred DC. Tikro nkwa jina. Yeah. Me ba me nua bi afrent ye fa ne call ni wi anafe. Ye tie DC. Ya hese benya DC ya. Hello Miria. Hello? Yeah, Miria mo akwa baba Vijasino TV so. Me Joso. Amba jo Miria be ne kasai. Frame. Mike, me kasa free Italy. Oh, Miria Mike. Kajagum Vijasi my tie o se che is for you na tie o. Jumadi a yedin yam so wa so tuntunim de ekọ. Ya was me Jumedia wa hihye gu akwan. Ndase pa, mesum da. Mesum da. Mesum da pa. Na kakra me meka aka hu ne se. Eye the figure si kru no. Kama kwa ese penimu bi ni kru ni ho. Because ese dika dine timamufu no ho kane. Entimi ma se e whole park kakaka eti eda kru ni. Na baby a inipa ebe dunso anase ejana bia kura ni station. Enti se na bref obi be comment wo yini ase ka se yenwene banko ni nyina ye be dwene ho nyina ba. Esi dika dine the capital town so titi kru na sa wo be transit. Na enti se dunso anase ejana bia kanwa fa na wo beko. Enti dika dine ho ho kane because no man koso no bibi hu mi se kuro no em se pani bia hedeli kuro ni tane ko mo nyini kuro no edu ba bia na enwa se lori pake pa wura sum kuro wura what enti ye ko ne say pa kuro no eni pati kuro no omo wuru efi pa koso mti omo wuru ana. That is too much. Omo agba for me so nya ho pakeka na ti say yimbura ni bisa egu Noma station. Omo fa noma. Kada enti wundanye ni ya machi e utu ka be station na we ya adwuma enti efi egu station to omo hu. Too much. Atu much ohun ni ho. Asa be gira bora ni hu. Ese bie ni ka boot so o yimbura ni bi asa guso anu mu gira ho. Egusu aka ho o gira ho. Enti Africa party da bay common sense. Enti broni and ebe kancho so si di nkrum. This is a simple thing to do. And we need to get into the money. You want to feel crony. You try to say you were a DC, you crony, you are a handful ethic crony. It is a no man, it's a handful for a 2-3 million. It is the mega be. But now 2-3 would be. Everything at our say, it is Gabi rolling station yesterday. I complain is a woman traffic and to be a price station. Not just the no 2-3 block crony say chrono and you could station one. Dabi, I'm also sad.
market war bu ana man so mu ntwe ticket ndi Yakotu Johnson Jayem from the market officer yes akwa no ko toilet na na otu the buoni officer ankwasa fun Dabi no it's about time we say ya hin fufu tanu mo we na so bitimi do na si fun so mo ye mpalifo bi ku na ni enti ye kasa endu kwansa mo ma ye kura ye kasa ya ni wi and free mpalifo ku ni mo di ku na ani I don't know ese bi ye mpalifo na mo say omo we nguru so bi anye e policy me person no after say you say the pani bi ese bi timi do na si fun na Arreho pa. Check me one from the crony woman that you know. Na after I see you in it, ever crew, or in the Kuano. Last time over Cosma, or he didn't to be funny and see from. Not all uncle check as a penny for far away from grown, almost far away, almost. Some be what wa. E kuro ti se fijansi. Adam ementi fijansi kuro bela ni em ko mu de bo na emperifo kuro. Na obia ya se kama system na bo di. Entwe kura. Nidia Arreho chese. Enti na nega be ni betimi ahwe ti gabe. Enye sa no ma we eno we nko gabe so ni wi to de waka. Dabi. Enkoso sa. Say yan to ya papa nipa ogina brane a o ma bibia hwe se bibia ekoso wano. So what you say? Empani yan to engine e di pani to bibia. Yes. Where you be a market officer to what's the market toilet? Yes. Oh, market. What do you mean? Your mamma won't put the market or walk or to just on free promo, just on free one to obey a bro. It's sad. It's very sad. It's very sad. The sister young Coswan society been a pa. My man, I did be You're going to mean down pints, sir. I'm going to mean down pints, sir. You're unity, man. The whole park a no toilet. Start to a travel almost start to a station and start diving a toilet. Yes. It is a equal what to start. No, to idea. That's the young car. You're putting over what I can. Oh, they're rangy. I guess I was Politin bag be a rangy. Hey, I am powerful. But as soon as you win, you are targeting your ball of your I know the Afra. Hey, just say, I dare hono, dear bookers here patches, I dare to say, I say, Sabi, I dream near him, cry, baby, a druni dear. If it's a honey dear, going to be new Jumadiani and ne Edion. And to say, that's the baby single. I depend on Fabian and Cotu. If you have a crown, who to any crown house about being and Diana, or baby. Yes, as I said, and we knew what they are. Provided, I don't know you. And she said, be bien, she said. And she said, and the penitentiary, you almost see what's there. And we am 24. They are my more motive. And one I did this to Cassie and Yapa or tonight. Yama more to take and so now most of them will take it. Yes. Now, first, you cannot put it in. When they could find them, she can't do it. She cannot put it in. She can't say, no, sorry, I'm going to take it. It's only come out with one. And then I'm going to come here. And to this thing, and to me, and you see, Cafe, or for you, Janet, any toilet. Any assistance, yes, every time, no, I put the aqua, no, say, only this ticket. Now, moving the family now, and for the car district. Yes, at the Baba. And then any part I can have and now Ponkaya. The most important business that can be a Janabia. Yes, Ponkaya. It's the same, the number to the sense, as this thing, you know, I didn't nice people.
mu kopo ba bi mu tu abi ajanabia yeah na amudi manzi opo anu ko en pro asai it is gabe mantam no asai pro ni pata yedu sa top ya ebi to bi station ho no ba faka na se ajanabia yem kana hinta no be ko toilet afena mo be trense won nan tin fatie mu nan ko entumi ka enko toilet onu se no wase no na toilet wani eguru ya sem papa minia we mo bi ne da bia o kase you mean you be mpani so eguru it is a whole station kakaka da hu that's toilet agana bi eguru ba bia ba jo so ni ebi ni ho edi entina musi wo se edi entina musi station wo se mo kojeje ayi station fee ejiji free drivers for no edi ebe ade na mo di sa sika no ne taxes now mo jeje na edi provide ma sa nipa no mo ye hojumade no eni se ball asan jegu wo se weekends ye mpra adi ho ma enti sa ball sika na mo je on taxes no cars ya ho de wo station ho ei no my man any party me for the lose sa no o e kwa brani sa me jiro ni gigi sikawa da for so ye dey sa ball e ku never abrekwa district wo eti Ghana ye kwese Ghana no tie ko ne sen abanye aban bi ye aduma wo eti bre mu ni man se ye kwese school dai ye kwese ya kwaya no pen yeah you was simple necessities be a basic ones here. Every human being need to get that. What you say? Baby, any papa jana nine. Baby, any papa Johnson. If you are be free nipa hon. This simple thing could depend to me ya. And the alu pray kakraka to nam you nipa de benya. So me who dey bit me here? Ade pesi bit me here. Because say no man we first things first and then ya ko yet long time. Sir, because basic. Next thing you start no man we SCTB dance be SCTB is you say be ya ma and say that you could see hospital because they are providing say you be sure you who be here any hospital any be ya hospital. Sir, Obama. What you say? What is this lifestyle? Yeah. And no my Ghana ya been the boss. The minister you be see Adela no can. Hey, no go let him any destination to come to see one of no or ye. Aya sempa alunya. Aya sempa. Asem bi o kasa wo ka e be Jews. Asem na ye kese ayere ta. A whole market kakrakaye and then to just kakrakaye that one nenu e na toilet ni e shagaya o be do friendly. Toilet ni e gani. De wo ho kakra e wo ho no so papa bi say oye market officer wakotum. The same thing. The same thing. Police commander say e district wa sa ne ma nyina minister atoda sumo ti omo nyina obi anim ni juma e so odi o e so kochi sa yi ne prosecute no and you didn't go to court because you can't deny people of their necessities. DCO, police commander, assembly man yo, take it officer no, the sanitation officers yo zoom lion, obia him for obiada, omada, obiada. I be mind with I don't know. Ya nsole antua na mo ne anya ye nano. Na ye ya gigi dwumadi ato ye ho sese ye beye no. Ya anya hihye papa ya anya visionary leaders ya. Ye ben hihye papa ma enipa da setena ko yie ne ye fe se ye beda sole. Na bibi mama ammo ye dia. Ye kwa. Ase se ye hihye papa.
a daakye no oba akokora hwa na abata yeah adonkalism chuba na aseye mu ene ye wo kuntum eni pere de lo bi de ma beta bu tinti bi ho de ma fam me ko esu umie bi wo o ma me wo wo to te bu kira wo bre ara na on su aburu sara ne wo da wo aburu kire ansu wo we wo japa de daakye hwa na be kwa sa eti se me nfa wo ba wo na su do me nfa wa daakye wo be ko na yale ni pere nyina yale ta wo su kwa kunto yale yeah so atiate india umi nyina en kan hubum na yete ye nyina ye because yentimi nkokati ye kuka Nigeria asem ye kanto gwasem dabi Ghana ho ye free sa eti hona eti ye ka wasem so atiate eti emperi fomu entimi nyensem wasisem na o kodi ntimi tra on kesa no man because entimi na se na nega base ni betra ho se edwade yare pack eti mu takatu say dabi na nega be ni ntimi hwe ade mi ya ene emperi fomu wo ti da asem amu sore waka no mutu ho na mo niya ne da ma ni penti na odumro emra so onzo aya de pa waya de pa no adwen kyerem nim se empanimfo no ma so gu asem a obeka nyina so ti nyame nhira opa ya chia e telephone nyina ene aha +411 7797 46837 aha minua Michael na baso nti wo apese ofre na abekye wadwena frɛ na abekye wadwena nye menko ni manya ye nyina ne anya ate o man ntimi na ha ntoto mpapa so sa jeso ade o man ye ye nsa no wo bekɔ no o man na ye ase woni begye o man ne eniema de na kwan mu a se ebeye o de ade enti na ye o man ne sa so we need visionary leaders o mo hye mla papa ene ye oniema bebre ho a aban no otenkan onim de ekoso bia wo sebe ye sekire isi ho ne ye fi jase ho enti ne wing na ono no ne arm of government na wayi na ya na kwa na ho no eye district assembly no wo no awo ho na so di djuma hodo a ebeboa mantam ni nyina ye odjuma die bi ho so a enye aban contract ne wanwan simple things are so simple to do. Some things are so simple to do, and simple things are so simple to do. Because wall abua, you amazing for bebre, and you any cement ni ya twa blocks kakra, you jina to wall. Wo si kakra na so to wall no. Because jumadi and what jaswa, you see the jawa, it is the idea swao. Ti wall no wafa as I amazing for no ma to plaster ho na se. Sikaba no what you free simple. When ya di bia say, why you jumadi na sum or mine. That's the most important. That is the most important. When you bureaucracy be as enkoyen krata ye mo obi contract. Na say nso obi pay wa kwam ho. You say I just hear the kwa ban when I buy kwa sign ho anwan. See all this. Enso apa na enso anyunu gu na just say ekosen sankrata. Enipa ewo promba o gina ho betimi agisika. Na wa charge ade na yen simple. It doesn't need too much bureaucracies. We need to make our countries well and coordinate. You coordinate you kro ni ye na daache ne ma ekwa animu a ne betima atwa sa long bureaucracy ne so ayen krata something say wall bi ejom wall abu agese ye de people ne kwa bam ko san krata antintiti bi wo ye district assembly coordinator officer wo ye hwan a Messi for mo fa bi mu gina ho na wato wo ne kama. Simple nipa na ye ebia egosi 10 million ato wo no awie ya plaster ho kama ya penti wo simple ade ntimi na ho bo abosome edu ene abosome nkro na wo na bubu na kronfo fam ko wia ya ma amenu ya ma toilet kakra wo ho so a officer na wo ho no sebe oni abadaye oni akoma watum so ma ya ma amenu nko toilet no so wo edwom ho enwura so mne station ho obi amfa ho na fie so atwom ehwo ahia toilet ni ba bia station ho driver for so omo ho driver for am wo fi jazz station ho edi enti na mutua tax edi enti na mutua sika ma district assembly ne bejeko na common facility utility as amenity as toilet ya muba use kura na ebi ni ho semo ye bia ho mremremre sa na ye mpani for ye nsi om kon so ya omba yes how na ya se Ghana no ya abato mpeso aso edu abato mpeso aso dia o ka se bi obi we ka se o ye politics ban matewo politics na asem Ghana no
enye obi abato ampeso ase na wo de hwadi agro bibia ekoso a anajo awieo anopo ye beka ho asem ti wo a wo fe se ye kasem bi na ye politics asem na abato mle aso no ti wo kasem a obi beka se o katia party Ghana MPP na de buy Ghana no NDC na de Ghana ho buy papa no kwa na wa tre kunyan so acha obuy revolution ya ade nyina no Rose kwa de se na obi amfa ewuo emme no na ewuo mo ne ho hwe owuo tetara abanso papa no na tim ona okro no adru mi no so panimu bi ani ba bi at this time o so office say panimu bi wo ha oye bibi ma wa masa you need to change your mindset panimu no na besi yan na so no ti wan sore ni wan tuwa na mo na bibi wo na yan ahwe anya panimu na besi wa wo so eni ba bi a akola bi boso bo obo yan mu yan sobo ti wadwene se wo de oya akola na mpanimfo bi o ba bi a mpanimfo no kra omada obi nwumo se omada omukrada what yase mu yen ntoto ye papa e bebo ayen na yen pagya ye ho yen kan ye ho hye na yen ma oman na enye se de ye pese ye ye no emrante ne maba wa mabunu amuwo mu no mu yen hye papa enye se ye de ahodi nyina edi politicians achi ye won hye papa de ye concern youth of the town so a etwa Ghana man nyina ho hye ye won hye papa ye committee na ye pese oman na se kro no ekro na yetim ye pese eye ne de akotum panimfo na nim na ye giro mko so ye mrante ne maba o ye na ye concern youth of enkuratu ahodo a ye wo Ghana man mu nyina no ebi ye carpenter fo ebi ye mason fo ebi pamade ebi ye niam bebre ebi ye welders ebi ye steel benders ye betimi atu ho ache se we are concerned youth of the nation and in panimfo monto iron rods monto cement ye de ahodi betu amna aye se gatas ne ba ya se toilet ne ye tu amna aye WC toilet kama ye betima atu ho ache aye na ya volunteer ma enkrofo so betimi de ma ho de abebo aye. We need to get these ideas and yet concern you for a quality of party near Sani Anom Sani Ko. And yes, Chinchinga is not Baba Chinchinga. We need to be visionary peoples that we come together to form a unions. You know. Yeah, you to know what they way muno. Yeah, near Sama Crofafa. Omofa a entumpangu kiamua. Let chim. Almost my back to Ampeso as in Ghana ho. And here Twaba. Now the one who didn't do maji. And she said, Papi, any Bibi, what you are not you know, or Chum Cobasa. Bola, yes, station when I'm man, or Muchum ho Cobasa. And I come in 3 minutes. Most for your doing to Namapon. Well, person of friend about or Mleka Cramo +4 1 7797 46837. Young human inside. And I must maybe try. Maybe has to meet me try. DC number na we try mamu nyina mahu sebe kwa afa na wabekere na adwene de nti ene ma ikoso sa no sa that's them say him man say enti me transmit me at try DC number na sa anyam kom manya adwuma ne kura ba na obi ntwam lekere na adwene kura no a ne nipa no sabe adi asem kura ni abibi man sabe ye nipa ye adonkelism sa nipa ne mfre no ma kire na adwene na nyame nkwa ne manya no nipa ne mfre me mfre DC number no ofa na ye kasa kaka wa mfa ankwa na maponko because abibi man ne de em say just nyankopon no boy no na beboaye because miara nenyo biara if I try this number no mini and mo am wo so kra no miara nenyo biara
nenyo biara adi obibi man edin isi nyame jise nyame nkwa na beboa because sebe yentoto mpapa so tie ne de se nyame amam dia ya friend mami DC ya my friend abomu amfa sama wo no and you also now your concerned youth of Sector East wo be so ofra no afra be kire wadwuru sa your concerned youth of Avijase and other Sector East here. If you are concerned and you want to show come and contribute jumadi ayedi enema ekoso ho nyina wo be so be kire wadwuna number na the screen no +4177 9746837 sir masa Freddy C biem sa line no we dey ebom pa so aja wanfa enti na de ho anu no tienti anyum we kakra na ye di juma de nasi aha enti wo apesa ofre ba so last hour +4177 9746837 Oda mwase. Actually, we are pastor tie bia no. E wo page no so no tie nsem a. Ya badwundwu ne ho nyina wo page no so. Miara nenyo biara. Ya maame no so amoye stores wo Avijase station ya pamuchew drivers for our conscience ni bi ni say mo hihye mo niam na free mo store mu a na ba bani mu ha mo car ko mo nya ba bi mfa mpake eno so yesre mo o store no ena o niam awum ade nda san timi hihye o niam free store no ma na babonten ya maame no mo wo Avijase station mo wo stores wo ho yesre mo o store no wo sa hihye niam ma ni pie babonten and what she cry store na no kakra bi so drivers for no conscience ni bi ni say mutimi hihye ne ma ni pie free stores no e ba bonten wo mla o munya ba bi mfo cars ne mfa eno so muni hu dwuma pa man yesre mo enti me fasa some 2 minutes we na me de abobon nsem kakra ya dwundwune hu nyina wo so aha na de dwuma de na ba wieye aha was I'm going through no what person was afre ba so no wait me after Basma Bachirajin +4177 9746837 yeah that was be because on my be ya if na obi en free baby obi free America no ababa betra Ghana America ni oso obaba Ghana yi amamo oye ni ye wie a emiemia efidie ni mu a wi a no okọ na mafa moman ebi si ba bia hu yan ye te Ghana man mu ho no na ese ehwe ye man
Yeah, I mean, you be friend, me say the call about me return the call no back at her. Maybe I know Obi Jina so omla. Not Obi was. No kintin. And you have a bon sound to Kakana for ye trapo, and Benifor say a trapo. And you fear a money your station on the end costs, and yet there's a tray crowd. Say weekends, a baby say, Zoom line for say, on proud weekends. Omon Quaduma weekends in a fiaman. Tiama me DC, and assembly ma or Vijazi Lorry Park in any jum. Honorable Atadru, yes, so second count. Emma me DC, and so honorable Melibwat Mama for Kikano. A prosy for more as a chase mantem, I'm more Vijazi, such days at him Cruno. Monkey come home. Na officer or no, every a jum house or a market officer. What me at to you ran on any toilet, a wood jum, I am a munya baby in your manan so. Yes, sir, say, or chunk won't be a toilet in my uncle be a mamma. Tia say, yeah, my memory na ebia a home band bonnet a home a honey almost as on him and inco yin so I ever boss asem so. Aha, tia sempany for more of just a himful, any employing for sanitation inspector, all this is assembly who you know, Uncle Canon. Then you might enter ye and go for a year, normally a big go for Jazzy Lolly Park. And go for a job, and I know the never afraid of Jazzy Lolly Park. Yes, song, or moon to one among. If you say, or mind to me, numpines ha, in Nippon for Monsanton. Near here, honey dear ye or Maria, dear we are by, say, as will be after a honey dear yen. Yet I must be set. Mo Jim Remutia, mo commenti biano. When you go upon any Shamopa, Vijasino TV, and Manigusua, Moshe, to be our commented one commented or share biano. Wow, Shas, yes, I will comment the crown, man who crown, when you go in shout. Yet the Munas and Yankupon Co Biaho. Now, if you be a Kumadia Swadiaman. No Yankupon Co or Bibini Biakuma. No Bibini interest or Betuana Monwa by Bia or Gina Biano. Or Tredania. Obibini obehunu ne first dia no on chassis so yes I bibini ni ne chassis ye hu ye sa na bibi man afi ye be chassis ye be chassis empuntuo edan ba ya brabom ba bia wugina bia ka kire awrade Nyankopon se omwo na onye bibini bia wo hu ne wo won chen right now bia no chassis ye ne ye na afi bibi man nyina ntimi chassis nye ye ha tiene Abijasi station said ye nua Sherlock kasa aye ne mu amodi wura gu obiara mo hwe ye on the okana se wo so okobodua wu odi wura begu Abijasi station obiem no okopai aha nti opai dia na se wa ujejeje wo ti station ho nye bola ye mpanifo na this is assembly no so mum provide containers ya ye de bola begum if it's a container wo ho na se enipa de bola to fam a ene ebetimi akwili nipa ni ye ba se container ni ho na se nipa no enya bola na so jato fo ma o kan sem no bebre na afi de na afi wa homeso sa toilet wo efie ahodo no na se this assembly na yen hyecha o de babua ma toilet aba efie ahodo bia hu na se obi ekọ toilet koto kina bonten so a enipa no kana sam a udika aha broni krom high cry wo no se sa hyecha ni ho a ka se de se bayo ano no enka se bayo ano no tie mpanifo a mode da nyuma to ahodo ano ewo Ghana mantem asantimam ne sekreis ene Afijase mikroma Afijase nyina no monkeka ho na mu ni dwuma pa ebeboa kuruturo no ye de yenta obi achi de obeya enko yie ne aboso ya sem se yemhwe man se mini abi abaso last away fa no no hello minia boss eno akasada da na me frɛ we no wa amfana de phone fro frɛ okay na me ka se ni pa foforo
Davi. Why are the passe? Assembly Kawachira Paso Hama, Quadam, Hamakra, and a month for. I want why I said, young one, young one, Obian and Tiasindua, a quad or Hamanian Communia. Yeah, Casacra, Casavinia, quad them, life. I said, for the gun of 1 day, sending a make a face, I don't know. A young children near the attic, but all the same, no. Yaboma Basso, and not dear, Yaboma Basso. Why are dear pa? Yeah, no, I see a car. Number in volume, who said, yeah, the Juma Friday, I shall once so long. Now, dear, I can say, Mr. Mona, William Penufona, Mr. Monsumo, we know, Yamokasa Kraman would. I said, Korean soon, Niho, and Tiama make catchy. That is some of them come once. Yes. The government said, because I said, and for Winamha, and Pinamha, DC Namha, Winamha, Assembly now, I can assemble Cassian Page as half on a Sumunia. Assem Cassian who said, my boss said, a best about swimming or twinny. If you just said this is assembly, and such a this assembly. Presiding member is here, you know. No, or cut DC who know me, Jumano. A basin there, Yentimini. Ain't you winner? A bad end, a chrono, and to any BBA could you. First of just and then I said, first no Kumawuni, a kind of just a crash. Pa. Kumawuji dear. Nan's not first, not just in a year. What is that? Sir, just baby like a cry. Sign the chrono at the baby, going great train when she had a Dawson. Yet to train him a year pa potential. As calling in cry, the whole as in Funin on a more legal. Yes, and yes, calling what you say? So, Antino, I was some boss, I want most more boss or not. Some young the young idea. Sir, if you say, as calling mine in a crime in Chuano, a council of state crown or can be said, yeah, Jabbing so a yomopa on Chamano. As calling SKB Asante or can be. Tell them Peniponia way or Polman and Mancoy. I bridge it at your boss, one more year and a basin. Some of the annual goes to a catastrophe car fasono. In so tone and seminia as one in and so catch it. Yes, yes, I could try. Hey, Tino, your problem. Papa. And you come once a year now, you're sending guys in Jessica and the DBB. No correct. And no correct. No, yeah, you know, Juman the Obo. But that's Minia, that's a pa. And actually, I said, I'm more being in the class. In I said, that's what you drew a he said, I didn't call for one, needing a 2 months. My Yabuama. Why are there pa? Why are there no fair pa? Because who ya dig a crassabi said, what kind of any sabia, and this can go the idea. Or crab a frabbo or basso, I don't know how they grab the bachelor drink a crasino. Nippon to us, I holiday or Calibiano. Oh, we last be having to make Nesabia make count. Nami no be Casana make us so. I am on time. I can't say Nippanacatam Saturday. I say, very Mom grabbing Nini. I say, what can be on Saturday? I said, when young people knew, said the answer castle. MPP in a day. MPP in another NDC in a day. NDC in NDC, MPP me fa home bank. Who MPP not to NDC? Minia, Miss, and yes, I politics are some kind of you know, or mining cost or no mining bunto, NDC in MPP, no better Ghana man. Sanko for no margin and get 1 year. Thomas and the children. Katina said, yeah, perform as a Ghana minor. Yes, because the Nipano or Pobias and I have 1 on yes. Sure. People did come one DC, did because of the beyond DC. Yan make a chance here, Yanesa. Send also Pablo Chiraba. There's all person trouble to the Sanimon, yes, so she and Sanway. Wabba, because a bluffer about 2 women. Yes, I know what you, sir. I dare not. I'm only papa from our phone. Sanity.
papa no se wo se kwase obeka se wo se kwase ya that's right se wo ni obeka se wo de wa ni nyanza sam eti ablofo de omon nyene sa ni manu nti also person betra brochira also wo sua ni ma nya na we sa politics za yi efri mu kra so you fru and this ni emoja no egu mu ni na bi na egu ni mu MPP na emoja na egu ni mu na ebi na egu ni mu and na sa parties ni di na beto Ghana man da ho Ghana man ya dwene ho ende what you say tie se nipa no om change o madwene true ndinga da ofa your problem who say sa small minds we no adwen kitenkite enye nkan kradwuma enwene Pacific no enipa mu ni nyina adwene na ese o man no nipa bi o mu gina ba bi fa akono what you saying me hwe mo na mu yimpo mja nyamfa ana obi mzo omi so obi ede obi ne batu ya ni mu asede ende na me yes aha nti me hwe na me comment na me so maya de na me che mo me ka se nyamfa ai mon kan jira mpi se nyamfa so kole nyamfa road no hwe no onye den onye ana me ka se comment bi obi di ma mi wa chire no yes me am hwe eti obi ono free nyamfa na no because of MPP ntina ono wo yesa just imagine wow eti ana wo mo senti nyamfa ne wo mo ye damo no be last month ni ai oni mi say obi be kire say ai tunko so kwankwanua senie ja o mo nyina ta eta mpiachi dinye se nyamfa na ebetu abama ofa afena me oni say onipa kwa ka o why sa comment no oya assembly man what you say just imagine ba yo on comment wa wo kwaya wo hoba bia di so assembly man a wo kwaya ye nyeye no ya ye obi dia beto ayi obi dia be comment wo TV amansan hwe no cheda be ye be ko akira member mfu ahu se e bia kwa nso kwa nso amanfo ni wo ho se wo se ye no wono be ka ji ono be ye comment say enye drug enye sentini drug community nyamfa ena be man MPP MP ebelusu aba ye si ento aba kwankwanua ne ntunkumo so ne ada ina ka hano ebeto ama ndi MPP di extra mbe wini yes asa on comment what they buy so ntino dirty politics in the too much afa me say ha say to ba wu omuto ba wu obi omufa ba to ho ben last month omi referendum ofa me se me koya ma di card me ba boy ketwa 5 years na di card e wu na se me koya ko ambo mura fimpo na mde ko hospital na mko we se ne wu ofa me go ma ba no busam se why ni nsa busam se di asa na mso no se na mi se e to ba afena mi na mi na nim busam se me nti ba na se am se me me nti na bia me ko mo busam se me TV yes na ye to ba na msa ba si am referendum ai foreign minister no ba o free so na ai Savini so what in na Savini emla wa de ba ye no omo to ba so mbe yi ana enwo ho ana so munye o fa so na mi tikuma so man tin wa so mda what you say peaceful so enti ngana na nkasa die ana mesrew ade ba ku bi nso wo ho a ti se ye titi abrochire ha yi tena mega setambia ne bo ya ne ase kana omo mtenga so mu on se ti se MPP ni andisi me menya MPP ni menya andisi me kura me wa Ghana man to ba enya battle kura ne parties na asem na ehia but obi a me asema da bia me kan se me nya mentwa no obi obeba ye hu se na de na o ye no even abrochire nyina na bronikrom no da bia asema me kan se corruption ni ade no wa ho but omudi bia omudi ebi eye ade mo timamifo no enti obi a oba ebia ne oboko oye corrupt ni bi omu nyina MPP ni ndisi nyina corrupt but the ne corruption so te kakra na odi ene eyi omanim sika na ye niema ni bi ma timamfo no oni ye time na chi na ye tete ne kakra piepia omo aso omo nyaman
enti nye NDC any MPP asem di na yete Ghana ho twen obi a ti di o waba na o ye niam bi e fi se e bua no ti mi se last me better me can say nanado o ye obi o tima ti ehun se obeboa ye Ghana man ti ye youth ni na ye ke ho mo se on to adwumadie no so man ti wa wo mpre na wo de office e NDC ni MPP asem ti na wuti wo wiase mu no na wako pepu bi atom mini atoa so ne enko hama asman kan be kan na o kan na me kan be ka se ti se MPP nye NDC nye but unim ma fa o se ti se de ube we ade no se kilo ye di we ade no sa o se of bi alpha cement mienu na alpha cement ba ko a wo de to so bia won yo but e bia ne number say dey ebe ma sa para sie Oko ba na 1000 ni 2000 da ha me yeso sa 4000 obefa 2000 exactly there soon sa MPP ni andi nye but so the MPP ni andi si no tna etna two insenia ni a na ponya ba ku esi no ba ko that's it ya mimi asa obi a young boy am say o bro o moja ni ama ikro ni nyenti watu kan betina obi kro no wunim de yakoso toaso menua ehwe ne ma ni so a unim me unu sa MPP no wo soro kakra sene andi sa unim obi tie abrochira ha o benefit ti say school unta ya ma yo mko school free me boa sanatie books bu okro mo sa agi ni free any ade ye ko hospital free said ye nyina ni but o de to Ghana ho a o he national ID card ya MPP na e dis ade na e buy o he school fee dinner MPP na dis ade na e buy sanitation the local hospital here for example national insurance no MPP na de buy we have free SHS MPP na de buy but unim MPP for here capitalist ana we mu socialist the guy kwanka MPP and this agreement MPP agia eno mo ye no sa but obi tia brochire abetra no mo e benefit sa de mo ya mi kan school fees school free hospital free but we are about Facebook on meka say ade benefit na Ghana mpanifo na yese omonye omu diska na enso enema bi ba ko mienu bi omo ye no de eye that's it omu meka what you say no ma beka mo politics ntem enye politics omu nyina omu mbetna Facebook ayi nyina omu nkan dabi ban ko ya di ketua bi no omu ka sha eti ya bia medwene bu se enipa ne papa mo meka oye bone na mbeka minia ubenye kanifo pa na ubenye kanifo pa na papa ofa tunya bia no akrokro no enti Ghana de ofa your problem Ghana papa your problem na ya obdi say ye tie kontum na ya be nsua abrofunu su no ye ma omuno nso hu se Sentina last me betra so bonsem ye wonsem bi wo ho a se ye biem ne kire ye nua no mo fie no no hu ne ma bia ni so no mo hu de e wiase mu kwa pa kire what you say true what you Ghana de offer ya kachi rana no nso to hwe no obi ye video bad leader akufuado de Ghana mpanimfo anam to hwe akowajimi ana entwa yi nso to what ma fa ball akohwe gugota num bi uwi a wose abina o manye o abina wo be kana asem so o man nsuo na yiri abina na say obi an kohwe no ball agu gota mu mana abina man nsuo na yiri What na nsabi nsuo yiri fa yi na fini na o ma fresh sanitation minister maame no ana o say na me a o frem na asem be na me nkan kire o mo so mo ntiase but asem me kana ya adwen asem me kana what did you we dey kugu gota nsuo to the from ba sanitation na number 1 so bo on no ka tia nanso no public say obi an kohwe ne ball amu say kra na eno kwasam pa minia ofa eti ani ma meble ho no ma ye pamtwa naga mo amwo platform say no mo antetani sa na ma we na timamfo ni omu hu say ade bo no timam ni ayenye sa nze se ba odumpo na waye so eno krepa eti ho nti no me de me no tambia me hu so da me flow ya o ya de pa that's in the but this is second time I was our life my mind adjuma no yana
tena madwuma na tiɛ me kɔnɔ pa isa nwumere Aye. ade bara me mla ya me kɔso pɛ na me bi on so me Ghana lie ha se de Ghana for you program no afre o yade pa because enye obia de na dwene ba na obia be keka na sa na keka o ma dwene because afidie na ekwachiri this Masantin Tankasi nipa na dia obahwe mpanimfo no ehwe de ekoso o mbetie nsem no to obia de na dwene ba na keka nsem ni bomu a they will hear you know nti ya na the fan say ye bie phone lines do obia ba but ya na bi no mo ho a we do but ni nyina mu no o yade pa Martin, that's yo yami shira so okay che telefone nyina okay yo ba ni ajekum ba yasem say enhwe ma ne nsai enu ajekum de saba so bi obekire na dwene ntino also pa obetimi afra abekire wa dwene +417797468837 making can comment 1 2 bi a abana fe mini Kojo Queens mini Kojo Queens we need Kojo Queens said we need this MP down. He told Ahinsan people that if it was not himwa and we have not seen Gata before. Okay. Then you Kojo Queens and son de abano. I say MP be intimate sabe said the tibia MP or Avijasi as constituency and or comment your man say okay say or say MP we on see from this enye ono a enka hinsan efo nkomu hu gatada tie nua Kojo Queens so comment no sa enti oman ya ye pese eyeyie no ese ehu ye focus na ehunu ba bia ye kro na enipa empuntu aboyen efri na jam fam pan so no ye jai wo team ni wakame na se mpanimfo bi aba na se omtotoye no eye kakra ye gina ni epion kakra Ghana ne nyo obi ade ase ye to aba wo ho nti no eye ya na nkrofo bi akotra fa se omoye MPP fo ana so omoye NDC fo nti omoye Ghana fo ni bi tiema we mu mfiri so no omo no emla no mo medi eso we entwaye broni kromu ha Germany UK Spain Romania Austria Italy America ba bien ho obi nye corrupt owiasim ewiasim ba bia obi aye corrupt ba corruption no egumu ahodo abrofo ndo mo yen say the tibia corrupt people were system but of course the government na ya oyan hihya e bo nipa dodo no a enti no ma fan sa so still ye hu a ehwe bedo sa enti ehwe ye di enkrofo mo so mati party mienu wo ye krom Ghana ho no enkrofo no omo so mo ye party politics no MPP ni NDC for no NDC for no betra so no MPP for so bad because MPP for bad NDC for bad we so asaba MPP for asaba ye de gu nsane ni etim se dwumadie ne ye leader ya sa benya ne se ye nanado no ne dwumadie a wo ye no eye and Ghana for minus say yen youth no ho de gina yen sem no say nanado nto aso because oyo batam pa o wotima otie di pasam wo hwe nanim kura ne posture emra covid yi bai time oba be gina ho kura ye fellow Ghanaians kura no a utim se o nipa wo do man sha ne sana so oyo papa kura wo fi a you feel it say papa o wa badaye enti no papa no nto adwumadie no so man enche se Ghana ho yo bi abato mpeso aso nti wo ko tranche na se wo de party bi penti wo na se wo so ye NDC na me ni NDC na me ni MPP I don't care for the party but nipa kuo bi omo join se omo so mo ye party kuo bi no na ye hwe na omo ya se NDC fo ba na omo na mo tutuo no e good say de e kono ano a ye de aho ne betenetenom kakra se de omo beto aso e de dwumadie no enti asem wei na se mo somfo ya odro nti nuama me de ni so de hunu ne de mahunu no me kire madwene na wo ye wadwene se e party nsem ne ye wa ha enye party asem o Ghana ho nye NDC ene MPP fo abato mpeso aso ena mo de abaguru atopre ye nto aba ho aho ye nto aba Ghana ma ye mfa nto aba ba je se ayen hihye se omu a ye timi to aba eno kura no ye de adwunkyere ba se empanifo ne aban ye owo so no mo sacrifice no omo ma ye ntimanfo no power ne bi no mu nya abato no
mo ye plan 10 years development plan mo da ho mo ye wia na ebi enipaku a ebi omo so mo party ebi a YPP so UPP so NDC so CY wo what you say na mo free so boko ya ceremony inauguration na mo so maba na omo so be take leadership no because nipa ye do so o manim nipa ba ko pentimi nye leaders sa na mo so maba na ye nyina ya kabom na nyese mo ba kotra eni party ba ko ba kotra bonten na o de se kan edi party a wo power no echi no twitwale nantin sa pa sa enfie nwotwe sabotage ye sabotage o sa aban ne nkoso enipa le kura wo office na o yo Ghana ni na so ye institution bi CEO a na wa fa party asem ahye na kuma mu se YCC as a UPP say NDC say CYO say MPP o e ma na ye different person onye Ghana ni mo jani ni mu enti obo wicked fi say party na wo so no nye ne party o so nye ne party nti obo wicked e de nipa bonesem kra na bibi man e wo emu sei oman sika e di tua wo ka wo ye institution CEO bi a oda no no wo fa she otim so party bi aba na your party nti who bo wicked who ti wo ye the people bi break kra na ese obi people say ese o sign nipa kra de code the human tentem a na wa je gu ba bi fi say who bo wicked who sabotage aba na wo so no see these mentalities abibi man you see so this is why we are talking say as I say empani for your sen na do dan kwaku for so on sacrifice it no munya law bi abeko parliament ya ye mrahye badwom kese na ete o man ni na so be pass no it will stand ebetim ya 10-year development plan na party politics na Africa ye di pray ho kunkum ye ho no ye free ho eduru a ya MP for ne ai amanyofo atwemranche ne baba di omachi ye na fi o de bo brobro mo bromani de si Jamestown ye nyina ya ni tua sa ne yemani nyina no ye mpanimfo amoda ya no vision tin ye yi panin se onna bibia no fi se panin no enipa nyina hwedi no mo hwe wo ntimi se wo vision na wadwene na won hyehye ne betimi atra so akontani nipa nyina timpanimfo munye hyehye be ma Ghana man na koso won hyehye papam enye party politics e be so deadly say ye makwa ma emrante ne maba won abro mo ho fi se we gina ba bi se ni party owo mu ye CYO UPP YPP MPP NDC entino afei de omunye Ghana fo biem omunye nipa emoja wo mu biem to omumfa ma ene abo embru wo ho enku wo ho papa wo mani san hyehye no ye mpanimfo mo sacrifice power ne bi na mo mfa nyen hyehye be ma asundwe atena enu bi de ka ewo afijase district assembly say so ye DC na wo ho so wo ye assembly member wo na wo ye coordinating officer wo ye sanitation inspector na wo ho esa umma enhyehye papa koso se ekru a waba mu abaye coordinator ewo district assembly ho na toilet ni efia hodo nyina mu a as sanitation inspector no wo decision no hyehye wo ne wo DC ne baye ne se mo ba hwe ne matu anamo a mo ba bua nipa no amu tutu manholes WC esiwo na fie ensuo aye nsuo asi obi afie so ma neatness esi etimi ko yanum ni eja se hwitim KVIP de wa sa ne ma sa toilet ni nyina ye nye toilet sa toilet ya sabe uja onan ya na wote ho sabe obi akoja na na so akoja onan esi so sabe ye wo di facha me sani ma we need to advance from there ni just a bomba la train sem no bomba la train what do you mean by bomba la train tantanta na ye wo ye na na ho na ye koso bomba o play school na bi wo akwam na bi wo dama na bi wo enkura hodom me ko bomba la train bi wo Shama Junction that's right bomba la train me se me ko yi mi ka otakrade a me ko agent for the dream say me duro na me se me ko madam for bi fie wo Shama ho no me duro Shama Junction otakrade I say me see and I say me try say me ko toilet ne do na I say toilet no or your power bomba la train na say free Africa ye nye toilet say we need to advance from there ye toilet papa ye kama nipa ukoso toilet ne nje ho uko toilet so no akofa yade uko toilet be say
10 minutes 5 minutes to 10 minutes but now ko fire there who ko toilet no so asumdue ni wodi mirika na be free toilet no so fi say toilet say hu a what kind of lifestyle is this abibi man yes you two na mon papa eye hihye papa enipa bias mo yadwuma na mo yekuo ba bias mo hu right mo ya drivers for Fijasi station you need to know your right. This is assembly need to meje mo booking fee e meje mo parking fee ni loading fee na toilet ye komo any station Johnson be any station ho de ma me so use no odwom ho a officer bi so akotum every say on so muntu take it say wo na bu o nkoto wo no nti akotum. This officer is denying our mothers and our nannies. Yen nananom omo ton ade kakrakra mo nsa call ma no e wo dwom ho no se omuntimi nya ba bi enwonso so hu enti se oma beda ho sa na so obi aye idle no de nsa hye ne dam ni fam na onka hwe onye hwe na de bi ikoso na enye na ommoso a ene se oma no setia no na do danko akufu aro na nyame aboa na enyan de we visionary leader but as small catch say we don't have to be spectators, we have to be citizens. And your family and I'm so many from there. In Kuahudo Amatia, keep fit Ahudo Amatia, concern youth of Fijasi, and include Tuahudo Amakocho, Ocean Washington, Tungusu Senchi, Senior Janomiade, Moko meetings, Munya Adria, Modico jump on the front of set, Yentim for any Yamrantiano, Yaniswa Divnuni, and Tisementia, Montomai, Iron Ross Montomai. Board wa montomai when ye pese mason for we mu carpenter for we mu when ye pese ye na ye nyina so na monta ye chi na ye sa na ye o man emu o man ye abrofo no ekoko wo mo ko 1948 1945 a afo mu settle down no omu nyina nya odo obi o ye settlement okro bia mu se Germany Spain Italy ni ade no omu nya odo mo mu se o fe di omu nyina ayo madwen se o mba ye omu man ye na brofo no nyina ka ba omu ase fedi omu so obia ye ne fam dia ebe bo oman no omo mu tu kwa hodo Spain say me example tu kwa hodo ba Germany ne France ba ye adwuma omu nya sika omu nyina de call back to top fidia yetintim afidia yetim raw materials e wo asase ne so Spain potatoes ne anka no ne ade wo ho pa ne grapes de ye vino ne ade wine red wine ne ade me enwuma sha ase se ba o manim enti da bia ye kasem se ye bodon se ye wo kwantuom ha no ye wo asodie mom ye nso entu ehu ache ede na aba ya ma oman ede na nso ba ya ma oman mom ye nka ehu mom ye mobilize ye hu wo Fijasi no TV so aha na Fijasi man ne secretaries vo nya ye hwe na de bia ne adwenkyere bia ne adwempo bia Fijasi micro ye krofo let's mobilize ourselves here ne adwempo ne ade bia betima koye ma ye man ne bia no yentimi nya adwempo ne yentimi konya office. We will get office in the district assembly. Secretary district assembly ye office ya ye dwumadi aye ne district assembly ne di ensawoso na dwumadi bia ye se ye ani so ade hunu bia na se empuntu bia ne nkoso bia be hunu obroni man mu ha ye fi se ye bi wo ye man mu ho ne ye nkrotu ahodo mu a ebe ye bia ye konya office na enso ye ne district assembly na ya ban de no adi ensawoso utu anamon wo bibia mu a aban no nko betima tu anamon. But we need to coordinate with the government say ebema koso ni mpuntu abaso entimi nuanom aka 2 minutes ma the 2 minutes atoso na ma sisi am embroso +41 7797 46837 o person friend abachira wadwuna frɛ me hweta ma so ya no me di mbesia me mere aso me da wase pii ya de yasam sɛ yɛhwɛ ma ne nsɛi enti abibima de ka bia nse Nyankopɔn moaye abibiman de da bia ye kan se otwade mpo Nyankopɔn moaye pa efise ya niema bi enkoyie tidodoro an yaka obaso anu wa share no wa comment Fijasi Sinos TV and Secretaries TV yasem se yɛhwɛ ma ne nsɛi ye wi adwumadie ni nyina omo mfrɛ no mo adwumadie bi obi abaye ne comment nyina e da page ni so obetimi asa akɔhwɛ biem obetimi de wa ma onua bi wo WhatsApp obi esa wo tag no obi a onim so odi dwuma bi a won sam ye bobɔ so no nyina no a
wonim ni bia your friend ya obetag obeshare ko ba bia no share ko wo so de kakra wetima ye de abodwuma de wi ya no obi wo ho a oba so de ne sabesi like ne so o de ne sabesi follow no so obeshare keke kra no eno kra eden enti what lifestyle is this abibi man omen keke ho momen doye ho na enye bibi mmoa ye man efi se oman ye oman me so oman ye me man eni ba bia ko oba de eche de enya ne Ghana man mu ho ya nye ne yi a obian free Europe obian free America obian free Asia obian free Russia oba ya man obian free Antarctica oba ya man yenya na ese ye man na fi ye pay ba bi tina sumdwem fi so ba broni man mu ha no adwuma no waye adwuma saa sumdwe bi anim atoto man mu a oya bia wo to man mu a oya bia nkasa wo wasumdwe aha no stress no do too much wa mo adwuma anya di kakra bi a wate afa so enti de be kan nyina nse ye no ye ho na ye hwese se be ye man ni ye ni etu anampa be boa yen ne mpanimfu a maji dwuma di atom so no ma hwese otuma na mo ye na boa ye nyina ye da mwase asem nyina se ye nhwe ma no nse Bijna Fijasino TV adwuma fo nyina nam ne mpanimfo nyina nam a che obi a nyame nhye obi bia no nyame nka mo me da mase pii misi a che mo pii asa tete no ya chweleta misi a che mo pii me da mase mo sonfo ya odo ntini amanti bye bye me da mase mo ba ciao adios